Si whakamātako fie o le li pese sive vai ngā wa lesi. Ma le pese le nā tina au le lei, au le lei, au le lei, au le lei na wā. O le tina e a mi o le lei, e a mi o le lei fo. Ai bai fo isi, mua fitalai ngā. A le eile atua e ili tina ngā oka oka e. Te le ma walunga le nei whaalangi ngā. Ono o le tau o tina. Mai le tala le tusi pa ia e siri lona tau I penina. Tina mi o le lei oi e sena te maua. E siri atu ilo penginga mama ka ua o aulo ma ali o oi mama aulo ma firifiri aulo e momo o iso sikinga. Kasi ane mea lewe mai e fio ngā le atua. A e a mi o le lei. E siri la lo kau ngai lo mea ila ma fe ilafi. A mataka o le deiva yaso, aso lima o le masino me. Lua whirua se furu ma le lima I le aso ngā fua. E le amateina fo I o tiu te pawhaiva e pese fo I o le tautua wha au au lau Blue TV. Ma le porokalame turi loa e turi meta I e wha tali I ai le lalolangi umo Samoa. So o se tafa o le nei ke lope. Po fea lea e te maua mai ai. I o fea fo I le o lai la wifi. Po data roaming. O lea lava le vai hotspot. Bluetooth. O a uma awala e te wha o ngaina. A o e mafuta mai ai le rei e fiafi. Ia o le to o auna le nei asiata. Ia o le ulupo o au le lei. Au le lei ese mai tina. Ai ato e wha amateleina upo le pese. Ulupo o au le lei. E au le lei naua. Ulupo o au le lei. A Samoa. Ia, fia voi whatalo whatu le nei vaenga o le afiafi ina ua se furu ma le 5 minute wa te aile sorry le wha ia madou ni usila nei. Ia po o si o madou wa atunu o hao te roa. The long white cloud. Ia, ile rei afiafi o le aso fua. E na ua mai a foi le na weekend. O mawatu ia le vaiaso o le whaiungo le vaiaso sa fia ngai nisi mata alonga, fia ngai nisi mata faonga, fia ngai nisi mamalolonga, fia ngai nisi mafonutanga. Ese asu ife filo ia tautua mavaenga o palopalonga sa fia ngai male tātou watinu. Ia ai le taritarunga o lea ua tātou au fia moli le futiafu o tātou mga fetau ola ma mga fetau soifua e pe o le tala ia le utongi to paitea. Ya o le utatou filoai I luma o nuu ia utatou filoai le langi ma utatou filoai ia I le avatuli ma le ava fata o le utatou talanoa ma fa fisanga I fonga fala I pe upo le tunu o a uma vaonga ngana e faonga I le fisanga inga o le sangsangi fa manuao. Ia o le fo o tu matila le lofa o le tua o faila tu le tafanga o a upu uma upu e faonga ele au fuelo loa ma le au faila unga. Ia o le ngangana me ele na e fa matala ile lofa ma le fa maoni o le tatou mataisidi le langi. Ia o le uma fai o le tatou toe au whakapoto I lunga o pe au mga lungalu o le ea au wala fasota inga whanei onu po. Wa ile to tau tuli e te alu le fale tau di lau televisi. A whainga o ngā awhia e kuor ka vale, a kawha paka le lei, no maritara, ia o solo maritātou programe, ia au ta fia, au te whaafelo i atu, ia ma ua wholo whatu, oa mai le kei fiafi. Ua ke le ako ukala fo I wa whai ake, au karu waile malanga ki ngā le ainga I Samoa. Se o te whaia talua ia le awadi ia. O le awadi I nei le urupapo o lea o mauma le mareriro mana tu le lei. A me se fo I o sia uso o tui vasa. Le awadi ko inga ia makukua ia. Me se fo I o le e ka wheo nono la kao te whara ia. Wele o ia se ere o atonu o le pisa I tua ele o teita ia uloa. O ngutu o le awali ia I le meo le o fai mai wa upahe ia rea me kousi sila mai a fai foi tau te sila mai wa ulusi o lo o usavali mo lo usoi fua malolo ina au nei ngalo
le anga o le ua mawanga ia ua vangoa maoro fo ie mo la e io e o le la o te alua i la u ie whaalusi lo kingo ma kau tone up ai vai wa ai ele ia se si o mangaku o le mele wo vai o kui whaasala lunga le koko ai mai sare le sa mo le manga e vanga le whaleo nei se ia mau tu o le ale mo le whai ia se saua whai e o mai ia kaut whanai runga programe e ni wha mau o mea umanei o wha au koe le e se papaki ua whai ia auto e matua i sungu au lama tu auto runga programe o yo lea ia malo le ona sa o lo o malusi e re ai o ke re i mai le ai masenga me ngar furu ai ai wo uloanga le tangata no afia mai ai o ka fala o va kali o va querer kare ko ingare ya faso ngo malat flasa ya ele dei foi vai nga ole afia fi o fai nga le nga ya usoia e mo ro la ko vo vai le o mai le a ko ya le na fa te le lava ya i wo ma pa anga mai le tatou por kalami o tatou ale te die ma fia ya e kai ka fa ya le sike o vai ko wo mangumi mai o nga fulinga awala nga ele ma wa fia e te toi tiro tu le fa ata pe wa matana manu minu mo aulu a o vai leina vo ila ye o ta format pe wa tosi ta i fata i lima ya me ya pe a e fai me fa u ngai ai a fai ngai e ke fai me fia ya ele ai se me te popole i fu ya ele le so i fuanga ai mai se ila tau e fetongi ia te oe fai ia te oe amu ia te oe o a umalantou ngā luenga i whaia au a tātou te popoli. Ai ma mori le wha malo ma le wha afteitele e a tātou paanga malava i oe. Ia au fia o toi fo i mana malanga al te nao le ainga. Io o ai se a le fia. Awa e fia malo losi o au ia mto mal au fia te fo i mai e io na tiu te fo i mai fale ainga ai fale o file ngang fa te tele e a to uma fo i ia oni si fo i o wo mai ia sa mafai ona ngale lei fo i tina ainga o paanga e oni si fo i sale mo se avano ia ona ele ia watu te fauna watu fa velavi ia aile uma ile fa yaso o le atua fa te tele lava ia ile to wanga le ia me se fo o avano sa mafai ona maua fa taro fatu fio yo le tala le lei e ile tari tonunga o to tele wa mata ona fa ta pena ia le usunga fono ale e kalesia fa pututonga kerisiano Samoa ia i malua le lau mo pele ia to tele la ni so fa fenga inga o lea ua fata pena moni o latou foritua me se foi fa fenga inga ya matou tunu fafo masi i mai Amerika la ko wia le sau au se kalia o le sau fo i isi stete ese Amerika wa i Hawaii ia o atu la tomoto le Pasifika alu wako ngi usila la dowia ia me se foi Amerika Samoa ma so la va se atu lau o lo tupu ma fa lau tele ai ia le nga luenga le tua e tau wala mai ele kalesia fa potongi sa mo apole fakasa o le ala fa nga solo su nga fono mo moli tuai la fa malo ma la fa aftai o fa manu ya nga foi ya ile amatanga re neva yaso o sauni ai foi nisi o fa fengainga mai se foi ya se autoina ya sunga fa fengainga ya Reverend Tugamala Filemoni Tugamala ma fa tua o le toro whaanga o te ia. E mai se foi, ia o le sunga fa whenga inga ia pasta le musu sa wafea pue mai. Ia Assemblies of God ia is your tatou pitonu u West Auckland. Se taimi e o le tatou porkalame. Tausi sila foi la ia lea inai i sia mātou foi center ina West Auckland. Wa tapu vai tasi e foi ni sort community ai fa ka mai la ya nga yo ta ma fa le nga nei so foi ya Reverend Filemoni vol to ina Filemoni male flitua ya Reverend to mala male flitua ya ma se foi la ya o le sunga fa fenga
ia le musu sa wa fea pupu mai manisi a fa fenga nga io ia fa talo fa duai e le usunga fono wale fa ta pena la to ina malolo manu malo io champion la to ina o Danielu mamea ia mane fusi ma fa so mara ko inga na mkangor fa ngor vaso talo fa duai te ulu mari fa tua ia manisi ia le to ina fo ilo loi Hamilton ia Antone mar fa tua ia onisio na ia wo fa fianga na to ina ia mai se fo yo Reverend mafala di ma mar fa tua ina yo Tara ia ma so lava fo ise e fakasa e o misi ya kia wa ile o misi silfanga le tua o to fu America ia sunga ia saitumua to ina saitumua ina Utah e leo la ko ingo sai ko mo di po ko mangko ma yang ia mar fritua ia manisi lava atalo fatu au ia fo ile dei tai mira man tu inole ta pena yo lu sunga fono I malua ole vai aso fo ile nei o fa ta pena I ta tama mo le aso fa pito tina mo ba fa por asinka ko por kala me manga ia fo ile li tapera pena tuai mo le sautina le ala te mavofau te loe confirm taia o se sau le sumai le atoa e se matonu po le asina tatua proclame o fanga solo le vaiaso ia mamoli o tatu lo fanga ia pe fai fa pitofo mo tina ai ole nei vaiaso ia ole vaiaso ka penga ngo fa kauma ole a sau me alofa morkinga ole a sau me alofa mortina a ole a foi so wa nga motina o vayaku wo sheso no mai ele telo tina a wa vayaso nge e kele inga fika ngo fikinga ka sheso no mai me ka mai video vo I fa te tau pi mori mai ingi sa vali ka wa ia tatou tama ini mea te tau ona fai o le fasili la o le ase mea le leiwa e ka penga e fai mo tina I walanga wa umana o fai se o tolua o laua sautina le sa e alua nei e te fau sa mua e uiana e malanga na mariu si o tatou si o wanti ia o le sa e malangai ia mama wai mangai au e vai vanga vo I o vai e kua oka kausa me mai le ula le rapopo au larkinga le ainga o le ofulimu size 2 I o size 3 size 4 I wa le se senga ngau size o meitua o lola wei sa mo ia lu au pipi o I ka o kai le me ai ia o foi atu to I furi e velo ka fa wa ko so o lau trita na mo le ia ai ma de tu fo o ma le ina mala mala fo ila so to lua ele o sia so sa fa pitoa ni te to lua iyo vai kasile me usa ele o sia so fa pikon kai ko lua o le aso sa o tina iyo lo no winga e fa ta uai le tina na ola mata matou soifua mo wola mai ai le nei soifuanga lo winga la e ama mai la mea io kai ko lua me o ko fa finge mai si me uma yo aunties ai pe ole fa amua e te tau ona ave ile o tau o le tina na soifua maola mai ai le nei la rolang o kausa o era o kausa o era o fa o liunga si fa menga se ko la se ko finga ngalo o kausa o ka ko fa liunga le ya na ai o le fisilia mo o waka ki ia o le asa o mea o nga ma se mea lo fa le o le afa I motina iyo ai songa ofu o me su I o le matou fa le iyo la u fa to ai tu va so kengi wa tau fia nei me su I mala shouting alla o le ke le me su ai o le mea mali le ke va ai o le to a tele o ila tou ia no tu e fa to ai tu me su nga waku wa yanga kinga e ko ala I ki anga I ka manga wa ko va ku me su ia kinga
ele o no ele to tele o le ap no fo mo uri fo seika mai mo fika le to ai tau nu o to tele la atu o se o farsu isu ia ai me se fo o tatu fa lo mo merchandise fo ia to te sta ke li fa fanga kasi mai la fa mala mo o kilo man sa va valia kwa maka mo fa ya ngai ki nga va kula ko me isu e fe lo ala na i tama pe la le to fa ia tawa li kati su'a ta sin nei o ingo ulo ai le matua alofa fa valeo le nei tama ia e siona to lua pe kolu ele fa ia la e pura kasima pe esele la e lotu ai avea esele la e o le aso e siva vai pe amaka siva e fai le siva le pora skonga esele la e lotu esele la e tau sami e to nai ese male la e la su ifa pitoa mo le vanga ile songa fu va kasi du kolu va ai la sa onga fa pe fo lo loto sa onga ne tama e ui a fai o lai tau polonga te isi pe e ui fo ia fai e ui fo ia fai o lai tau fai lunga on o lai I lunga o le fa fefe po le alava e li mera ngame e li it doesn't matter to the rock America malo the rock it doesn't matter to the rock iyo au ila o te mara tua ia o nga le fionga pa ia le tua balango ke vivir wa farfa mo ta tol malolonga a foi mai ka ko straight ka to fata dog mo o le fiafile dei o le amawa ile ava no mo le uru taimi e fata la no ai nai ia le faipule ua la ua lunga le tele o upu matala ua fai isi fionga le faipule o tala le lei o tala faa le lei ai maise o le mata upu ua tu o lo tu le mai ia ana numero mua le sunga po le fitalainga ia fisolai a pulu tusi upu tunga mala o le afala lima sa mo which is la farfata to le wa farfa ia le si tau fai ma testa tu a fa pe fa fo mai fo ia le fionga le fai pule po le to fa fisolai ia po le tau si foi po ile nga fa male ia pe ma fai ona fa stem pai mai lungo le tatou sum ai o alwa ila la fa so ile mele o le mangingo I o afionga le tua si fa kula kala wa o ila e mawai le meo ki ngai ese le nguku oso I lonko olua ese le fa alo I lonko olua ai manga o faile e treaty e fa purinse se le vaso ngai mara shocking ioi e yaire or ko inga expectation nga le la ku puget e fai o le ava ma le fa alo le ko olua e fai aso e fai ponga e lau fo I ma fa amusi mana ngor ko akele vo kinga ese le fie fa amula ko ko lu I rumo ale la wo o le mai le shockinga ai manga ngau e treat ma fai la ko pingi puring sese pingi masiofo Ala fionga le tua o le mangingo yo le au mai ngor fa vai e ye le formula so ngo so ese ma tuta ma fa le nganga ba oni na wa or va nga le fionga le tua e le formula la u fata o to me le tu spa ia ai a fa fo fonga mai ngiki nga fe ka fia ma fe e u mai ka ko la me over marcel lau mo ko pu wafi e fa fo fonga mai I lo u leo mala u fa so le la u ka ngo fa kala ku ya oi mo utango e ta o tu ya oi le ki e makala I le fakur ka ma ya oi ia ai me sa oi ki nga le o lo champing o lo le fa lo lo to lo wai ka fa penga e fo isitina so le e ngo for ka ma ai punga I lunga fai upu makala fai le la unga ia e ai se ki nga so le pe ya o ya ka ma ai pe ka ma o ki nga pe o ku ma lo le fale o ku sa fo pe o ku ma ku ko lu ma ku o lo tolu le tama la ai apunga ia fai fa ku li ma fa fe lo ai fai ma li po ki fanga o ma ai nga aku ale la fai talat o le formula le a e mo believe you me po le a lava le fai nga ka taunga ta
angangata o mea te mana oi e makala uma mea uma le faku ka malo fa mai afionga le tua e usi ka ile kinga o ngā lofa le orkama simple o le formula ngā lai sa kuspa ia e usi ka ile kinga ile kama o ngā lofa le orkama ile kinga e le fai mai alofa go read the Bible e le ofa apea mai e alofa mua le kama ile kinga fako a usi ka ia ile orkinga no fa mai a o ele tina ia e usita i lautani fa apei o laukange i le akua ioi a o e fako asa wo lo le fa mai a o ele tama ia e alofa ia o le kinga a fai wa leva ngalua ngofo ele se mea le lei wo fai e ka mamo oe ya langa o luke kala ngo faka ma maybe ko si akile meranga o le makua fa makua o le uska ele o se kala ele ongia maku kala ele o se kala asiata ele o se tala le a tawele o se tala le tauta yai o afionga le atua that's the key the mother must obey or submit to your husband. Husband, love your wives. Eva aila ye le manga ia. O le winga o lo whamakalanga. E seki mai loa ia misa o le ua stand by mai ia e tato me ilo. O le winga o le whamakalanga o le mea kau kili akul malolonga. E po o le a le kaunga ka o le me manga oi oi kinga. Ai a malie le loko o ka maloa. Onga o mea uma e ala e le kai au. Han, a umanga nga e ore vai wa faso kire i ore vai nga su mai la yela ko mafkanga le wa mai han vai lo o fura o umanga a uli pe a maka le nga ruenga ioi ea ka ki o mo mori o pe sa fo ia lau ioi o me manga va ku le fali ya ea maka tau tai ai au mo lo tau tai ai nga so ro la yele ver ka me ai lu umanga ka ioi a sa ka maro le se ngo fa ko le i ka pe nga me ya ngo fa ko le ya la pisi ma me umaturo ala wa fa e mali ya o ka ma on la lo ki vai la fa ko lo e mali ke ro la kala e o e po le ya le fa nga ka me ke mga o e alwar ka malo fa le long ki e ke vinga lo wo fie fa ka usi ka vale nga yo maku ai sa va yo maku ku ha ki va ai au sulu ka malo e fai ma fo isia malie a ko loko a o ai le ka malo e fia lo fa ngi me o ai le ka malo e fia lo fa se me o ka ko ka malo e kau karango agur ka malo yonga ai haru fa kasi me makuor po maka ku wa ele loku e kau fa karo fa ka malo inga yanga felengi la fellowship ala o ka ngaru ako me ko orka va e ko fa wor ka ko ori la ngale o mo won tato so ta inga Samoa male fionga ele fai pole so me malu foi te lenga so la tato tu malolonga popo al tato marolonga a foi mai tato straight i Samoa a marga whakarangongi o ke koe foi mea o koukinga lang o leu ke kau mawhai e vange aku se me whaka waiso kou karinga aulo tato marolonga SMI Fia whaafole no lo mota, a fio mai lole SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao.
o mātou vali o lo awina mai atu numa mau ma ua mautinoa le anangata ma e umi foi ona au le iai lo maota. A o whataritali ei la le suina o lau vali o lo iai foi nisi o mātou vali e whai iai lau fifilinga o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf a wā ua mwhai on tongi New Zealand ai piki sa moa lau oka. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausiaina ua mea angata. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Taibara watile ua toe lua se fulu ma le 5 minuti o le tale o le itula e lima i le nei fo i vaenga o le afiafi au te iloa ua toe lusu ma le 5 o le tale o le ono i Samoa. O te fiafia whailo atu mua o le ua sumaia sunga ia le adau a God Father. Ia e ma por kalame fo i le vaenga o le afiafi ma lor se fo mo ma lange ma. Ma lor so fo ala forma la manguia ngai malaka ve yo fina men ka fa o sia ke o fo mai ma lo mlang manu sa fo ya ma ro so fo bo ero no ko fa vai mai ya por kai for ka po kala we ku pingi wingo fa ka lo fa pingi o wingo ru o yo fa ka lo ya le fa ina wa o tala ya le fa ngi pe a malanga ya fa fine ma mai e ma tuti ia fatalo fatu ma lo so fo mo malange ma se si kai mi ma fenga makala ai si ma o sa no Samoa o le mo wa le tatu fi so tainga ma le fioga le foi pule o ana numero mua le fitalinga ia fi solai a pulu tu si upu le lunga tu inga mala ia me se foi o le mai tawatu o le to lua mai lo la au va ia o le afa manino lava e le fioga le foi pule ia ale tamari I foi ia e tau mamate atu pei o sesi o lana soa komiti ia o le fono fa vai a ana mua ia ile nganga fa alo ma le soa fa malu malo Yesu Keriso fia fa talo fa ma fa fira ia tu lo fio ka sui malu fai pule o ana mua lau ftelinga fisola I lungo le tau te iae a fio mai ma tela mai o malo sui fo manuia ia se fa mole a wo vai lu pe lava fesolai wo tapa le sua fai le na to sia ki fo le audio fa mole lava o le o manino atu le il video ai se sia ki fo pe le o mute mai le tato pito ia pe le o
ia pe tau tu fo ilunga le to volume ile end le na pa fa pe fa nga mai le laptop wale puti tau va ia tu po se laptop le fa nga mai fa mo le lava male nga fa lo le lava tatu taimi awale fa na tia ia ai le fo ile si o le tatu va awa manino ma fa fo ga ba mai fo ia le tatu tunu ai na ona toi fa ia siaki ma test mai lava ya manino a o sekina ona sauno ma ya fo ile le tauna se siaki ele tatu fa le tele leo ai ava ia tu sang fia le fionga foi pule le to o ba kula e se me fa le con ku se foi me oro tau la o fia mo wala mo fo e fa en sa ngo mai ya fa fonga le ko kali fo ke lo ni se me oro Pisiri ko keli e nga kai ko on Facebook ya paro ko fo email malo ya sei to try mai la fa mo le la solai Alo faseta o ia mo mai ia le wa mau le atu ile va no que kama se le bea ko kiria mai ia to fa fera ia tu mala ga fa lo i lau fionga le foi pule ia me se fo yo le o lau so tau ma lo se fo manuia Alo, tai la sunga siaka ia fa pe foi lua va se lua ma le fionga de ya kaua ia mo le silafia de ngai oi talo fai ia wo maku le si vai atua le ia po maua mai fo i le tatou wa engineer la tau mo fai mai le sumi o asto in ale fionga fai pule va tule ia ole o seki mai le leo ia a ua mamau mai loa ma le po le wifi po le tara fa mole por connection ia connection ole o manino ku so le o mangingo through mai le leo ia e wo fa le tonu la le tatou connections ia ole a tau fa mo se ki pe ia a fa mo misa ole ve se ku pe na to se ki tu lava ia e le faina a fa yo mau mai o te lola la ki fa e fa fonga mai lau fionga foi pule ia na to ka se ki fo ia le connections a wo pole le lava le tatou taimi ia a mana o fo ia leave to rejoin mai ia pole a se tau se ki fa le mo mia le mai o le tatou wifi ia pole tara foi pole lava ina ia manino foi ia le saunoanga ia olo fa fonga baua ia tatou tuno ia la to tu i le tatou wa engineer ia me se foi mo sisi te me to so tai mai ia ai e ke sa wo ke fa so i la ngora shocking o le tusi le te fisi le tu te fisi mai lo te fa tuai o le tusi paulo le kale se efeso e lima tango le fai tau mai na le fai upu e lusu ma le lua ma le lusu ma le toru iyo mangingo iyo le awivi le ia se fai kau e fa mai le fa Britannia okay rovira fa my wives submit to your husband submit awa afa sa mo ngai ko inga faliwo le fa mai ustas ai ole upu le submit e mo aku ngai lole iyo ngai lole just obey kusa e kai kusa marikamba foi le ona ai sauro foi pulo ko fo mai husband love vai so o wa le o so engar kuspa ia pe we vai ele fa pe my husband love your wife first ai sauro fa kulanga e mo mai le submit o fa pero le o le ku fa ma fo e se le poco la poscolo awa ai foi lai makala uma mea pe amalielo loko se mea o ke lo foi lau sunga po le a foi le kaunga ka o aulo ma alio o ulo kai mange nga mo e foi lo for tu e a foi o le a e le po le ale le lavoro o le pe e faia e mo ya ka ko ki o foi le pule o le lofa o kabai kinga wa o le ka pula vai fa si fa pe e ka kau nga mo ka ma nga ka ile mo ka si polo inga le ko o nga foka submit do le finger ka malo
mangore ka karango le sokinga ia a mai foi le o le sa o le tate le tala no o se sa tama a wa aka ki kala ngolo le sa kama no winga kama ska ia ka ko o le ska ir kinga e fu le ska ir kama le ko alanga lai man tu le o fai mai fa pena bol me lai fai mai wives langa ngo for offer conditions wa suia winga le fionga le tu wa ngo fo le fa mai wives submit to your husband simple husband love your wives simple or kamala e kawang ona o le ku ya ngala ka ka sa o mai ngala sa ku sala mo ona le ku ia uska irkinga ai uska irkinga ele o fa conditioning ala le uska irkinga ai ale uska ila ka mai le ku ai a bio fa be o yo ro le ai a lo fa la barkinga o lo mata fa yo o lo fa kinga or ka ko maka fa yo o le lo fa kinga man tu o tanga te lua mai yo ai a fa ve ala pior mere le sa ngo ya le ato ele va bela fa ve anga ele ya lo fa la ya le kinga a fa bela su la mio kongor kama mar kinga a si da kula mio kongor kinga a mio fa ve kama e kaulango ska kama kinga wa suia la fio ngale le so ele mio kong ia man tu e pole ala va so ta mai mo so ta pole ala va whether we like it or not ele vinga ko suier me wa mai e fio ngale o mea uma lava e fua ele mio kong ele fa pela la mio kong kinga mio fa be kama ai ska ila vor kinga ele mio fa be ia mana tu o ia ia te no fo malu tau ia na me o le me na ia o le me al tamai o lo tiu te malo mata fa yoi ia o el tama o lo wava ile tua e au mai o fa linga ma me malava e te ia lu ai ngo io ai mangkua mai foila pe ke fa ave ala malo wolanga ele ave ai nga ma excuse o lo le alo fa kinga esa esen manga yo me fa ya la lo ki o lo wolofa ia te avo ele ave fo il fa ave or kama ma me ala ke e fu ale ulunga kinga esa io ai esen manga yo le o se unga li e pa pe skai kama ile ku ai skai kinga kama ese e plen a ko le i menga lu le ai mo se me fa le kon mana tu mai foi e più a por calambia le tua ia mango ka ko ma fo ka fi fo fika a ole mengo le wivile this is a formula ole plain your formula le tu ai ngo ka ko wedding ka ko ai ole vaenga ole fa so ona a fa ye fiur ki nga su el ma fo anga ile fa ye ka ma se me nga ya oi check le vaenga le uska ya a fa yo nga wala nga ole te fa yetu e yai unu ngari e makwa ku working ngari ida opor nga no so faiso e makwa ku working ngari work kamba bo vai and I've seen that with my own two eyes o nga kalangoa e saur ki nga kalangoa mai luma ai ngo fongo for kamba ia wa mawala ko nga excuse ma e ngo si ko ro ye de pia ke kaula ver vai ngale le o ke ro fo ke de kinga kinga a mio fa be kamba kango kai ko ai ila mio kong ai wa ko mio kong kamba awange aloi mo kwa si kai ku ma ilo kingo mo lo mo nganga o kangulo me mo siaka le ase me ke fa ko ile ku e pa wa le vaenga okay I would disagree ali atau o te le encouraging o tina te yellow ainga no I will encourage you eke availo ko olu ana your husband. I will never ever teach that. Le ngai ol meleanga o nga la ku le olu ko olu ana leska malo. Ma ava fu leska malo. Ya ala ile o ava ya oi. Po le ale vai vainga or kama ma me uma. Alo fa pe iro ko olu. A o la nga ruenga fai. Kuri vai ile kuwa. Si kia le ngolo ko olu. Avi. Nga kongwa don't take the lead langa ile o sa umer nga fa kuranga nga le ku ele o lo nga ka ko nga fa ye la foto langa o ila e fa o lo ya nga vai lo la ile wa se a ko ai nga
e ye si amai mana ya lau e ye si ngali I wo vai walu ki nga ele wa sui ya ke ro lar ka mar ke mingi wa vi si mo fai la ngor kala le ai ore kai mi ai ke ko mo fai ye take over e kai ka inga ia o mai so mai le so le ki dia ngai ku or ka maro mai ka sia kara ka maro eu ke ore ko hiso ki ke ro wa ave o mai ro ko ro we ale no mu ko we malan me de masinga we mal pens por la mi con e ka isa ide le ko lo ko ka o mero le onda nga ka mo ki ka nga ona la ko ma ia Ele so kamale ki ngo fo ka mai respect lo ko ro pa ko la le ma mi le ya ele fa mano o godfather no minga ide manga ona ki ngar kama manga respect ya ole etasia le fa sa moino upu mani ole hava ia ranga ka ko ngari sa moero ka ko ngari palang tasia le tala le tuspa ia ole hava ia hava le ia fodinga mai ole ka usa wa inga se uso I pe mere le ke vai ko pe ole fa fefe ia le atu ole le me uma martila le me ga ren fa ko kala la ke lo ke kalunga ku l'example ole mo ka li binga le menga ole bai mai artinga la ko vai merkinga la yang pong vai merkinga vai le ole su ka I orkinga ia vai ele se lau le to tina le ko kuri fa lo misa vai po join mai ia se tau se ki ature tatu so te inga male tatu foi pule samo ia be se foi pe to vai atu ole suile ale por su te fono por la tua fa foi ia po si te mali foi le la volunga mai o la ngo ile mata pula male atonu le autalia ia vainga ia le join mai tarsia ai to le wifi ono wole na plan mai tatu fa tel no nga male fionga foi pule ia be se foi se fa mani no ole o ia tia ule tala tustusia o le fai unga ale po le lato press release e tu sai o le mata upule pe ya o le sa fa tal no ina ile lungo la fo le ngol media taramua I think o taramua o le la wa ya ja o le email okay le uma wa tu le message le mai samo I think now they're making their way o le officer to tonu e vai tele se tau fai mai fa tal no nga le ya te lo la o se vai nga le telefone ia wa ia le fa fo mo o le wa ya o le foi le ngo le press release o le kala o le au ke le ngol bele o le la o ka mo makai la lo ngai vai nga le a tau wa fi facility ai e tu sai o le mata pula o te le lope sa e follow through ia o le asa o mai tau ala ngale o tu si mai e isi officer fa sa lo sa mo fa pe mai o tau na involve le so so tau ia o lo ngai nga le si vai nga fo ie le o vai nga le kaulia o le fonga komiki wa e fo ringa mai o lima su lo fenga ave komiki mal kai fonga ave invest le utos ai ke o i me fa le kong pe uma lo ka mo wa ku kai pe ku sa ka fai ka ngo ka mo ku fa pe o shoki ku pe fo ile le kong ile o fenga luenga ma laungi ma fonga nge ma expenses lo officer le lan ko e mai ku pe le ku e fa wa wen ka upule ngo umalanga yo e mai le así como mo ka ngo wa e komiki mo le ma ka fonga le min skao por lo que nga okay mai mele ia ma okay mai ma sera fikuli ma foli la fa ma ku mai ia e foli nga ma sera fikuli ma nga mai ko fa ku moile le musu la fele la lo sei mai ave fa nga e pero o melanga ka le ke o ese si me nga le ke mai ka wa e foli nga mai la e se me se nga fa ele e ka fongo ma komiki
e le se kupe fa pe wa ia po fa pe wa fa ngasi se po ia ma ko fo me fa pe nge fa si po le fo komiki pe fa pe o le o fa nga lo nga o le kongia o le tacho vai ngor tusi o va fesi ke le kusi ba tusi ni foi le on o le ale o tango la o tacho vai ngor tusi le fa pe mai sa fono komiti fa foi ma pasi ai le fa o ngaina o le UTOS pe a tu sai ma se ioenga mai le matanga ruenga o tina matamaitai sa fesilingia le ofisa o le poloketi i le matanga ruenga ma au mai ai le fautuanga e mawhai o na whaonga e tusa o le mawhatianga ua iai le au whai ngā luenga ma ngā luenga ale komiti i le ataimi. Ai toe totongi lava i vae ngā tupe o loo whaanganga mō le ofisa ma le komiti. Mō le silafia na whaata ape le komiti fofo. Okay, so that's a separate part e talanoa i le komiti fofo tua. Wai e sir komiki o porokeki. E sir komiki fofo kua le aktangi a maina toi tofi e le fionga whaipule. E pe ila tu te fautua ina. O lea la ea kangia mai o le komiki fofo kua lea le ngā kofia mai makai o le nguku. Lea la ua maalosi ke le lo lako a apa i su e man lako a apa i le mea lea. Ai le o se mea le ngofi lako. Kusa lo kofi komiki ko e mai overtake ngā runga komiki. Le nā tonua. Ai o mea ngi o komiki fofo kua le o se mea o i lalo ngi whainga whaavai. Ai kusa o le discretion po o le whaato whala inga. O se whaako whala inga le leia ia. Ale whaipule. Ngā lai o ngā lako. O mea masangi ai. Pea o ngi mea le whai le kako ke ai filo mai i madofo i le tapena ngā le fast la toa i nei au kilani mo le karinga malo. E se ar komiki sa. Ia ainga koe au kasi e koe kofi si se si komiki, ese o komiki o ngā ruenga. Ia ese mai fo mas komiki fo kua. Ia o kamalanga. Kama fu i ele o whaapeo a mea o saula longi o ngi whainga whaavai. Ai o se whaako whala i ngā wa waku koke o mai koke. A kamalanga le uo mai pora le mea. Pai the look of things i le kusi. Ai o toi fo ila utalali a taua i le au tali ai se teime toi join mai ai. Ia le a fionga fai pule ma le lana sui or komiti. O lea langa mangingoa sa la ko fongo marko sa fongo komiki. O nga o ila ia le akapenga o le UTOS. Before I o le UTOS. O lea nga sa ili mua se faukuanga mai lea. Makanga ruenga. Ea nga ia le milionga po le porokeki. Sau le kali. O lae whaatanga. I lalo o whainga whaavai. O le mea kaumang kua o le makanga ruenga le anga le kupe. O le whangange o le komiki whaavai kumalo. O le kausi mea. O la koe kausia whaasosoro kupere inga ia whaonga ila wala kaunga whawa. Ai le se me pule eises. Once agree le mea le plan ma me whapenga. Ia ka ilo i wala le asi o mai pea kako karangoa pa whea kongu le kuranga i wala. On mea siringa leanga lo wanga le kumalo abe ia abe le komiki ia kai fongo i whamsingonga. Le fonga bason ke ngelenga sa wot kala fole fa pewa mo fele fongo wa sala lima sulwa fele il ka kai fongo aru sulwa fele ya fonga nge CEO al komiki ole vangala na le la fa manino nei mai ole uro i taimi mo le se tautalia le afio mai ole fio nga ia po le ole fio nga fai pule ole fetalinga ia fisolai tu si upu tu ngala la ua afifio atu i utai le ofisa autu o le fast. E le leile ngapi, e le leile mele wifi mar connections. Ia, ai o seuru ai taimi o le afa atara no. Ma o le akele fo ina mau fisili. Wa ta pena fo i fisili. E fisili nai. Be fisili ngi ai nai le fionga le sui mamalu.
ya che I fa mangingo ngai mau ke le ngasu ma ona meu ke le o mara mai le atawa ole ala le tulowa ole ala me ko ngule ala nga fei ka fuar vai nga le nga o langa le me le ya kulo le ka la vea mai le ngore ska mari e so fa ya wa ngalo ya tau le ngore tanga ta umaya ni si fo yo matai na u to sa ilia tu I fale asi o le si vai nga le na fa manino e si tasi fo yo o matai na u malanga tu fa tau le fa ausi ile aso to nai ele o le ku malo le nga kupu mai le mele nga o le fasi piko kulo wa fa pito no e fa piko o fale asi e kasila le piko le nga faia le la ko o le lipo kinga le wa mai mari poki mai fa o le kumalo o kere o la fa ngu ya fe sola I ko ngolonga o longa piko o mo vai nga le ye ole au mangale au mai fa mai o matua tafi o sala le tu malo o ku me I le male ole tangata le u te fa lo ku le ka ula mo le mele or ka le sa run le HRPP ai pa u le ku le fa pe fo I le I office of otine mu ole vai mai ka ku se o fenga umangi ko inga le o fenga umangi ko inga le wa ku so solo o me fa penge e ki ngala va se mele sao e kam faila va e bange inga ia pisa ai ma vole ke ala pa pesa o pele sa wa anga fa ka mai le ka le wa ku se mara fa ka wa ku le il fonga ngi il kula fongo mo le fa vai mo le markara le mai on mo kwa le la va se me se ka wengo ngi ka ben ka ba nga se ka le ya onga mas ka le mala mo ngole fa me fa pengi ya kairo ngi se wa le ya ka ko kar ngope vinga na le se ta tadia la ta tu marlonga la ngi ska fa ka ngonga maybe after a standby already milita to fatar no ngale Utah I think all time le le nei afa fo mai lo fiona te fono male fonga fo o le meta fale Utah maybe we can use le slot le la ta to marlonga pupu afa yo standby mai ia meta linga male to fan bro I think all time le nei tali ai fo ile fai malanga to le fo ile ia e fa te ai le tatu fa silanga ma tatu tele yo ni si tatu update me se fo ole manga ngai news nga mau mai ngil kaya e ele fa singa povi nga fa ko ngwe kula e pa e fa si mai povi kuai le isale panga o ku fa si mai povi e varu pepe mai ma povi ka nga kai le povi kula e pala e vesi e pe mai mar povi e fe au assembly wa vai ka ko o solo ako wa fa solo ako la o tape no ma o tala o te usauni le momoling o le fau anga I utai I fe foi uruloloa ya kuila e paina ia toe fai se fuanga I vai nga ia walu le fa sa we anga ka mai ngoi fa si mai pofi ai hita to mo il tato malolonga a foi mai already mai America fa fonga melo fonga te fono mta linga male fonga fo yo le mta fale Utah ya na ona fo mai ya join my lord tato fati tato fati tanonga ne vanga le fe maro fo sa tato marolonga. If you feel mo na rento se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los ful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antol waso pe silia to foil e te faonga ina so se ta vale ma ba wailo avdo ile se e afetala Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikile ta vale mai le maleva le faleolo polo tanto ofisa auto yele fua pe mo molia to foil faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono be asiasi ile tanto Facebook ole moana rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com moana rentals o lau pa anga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa.
San, si o kamar fale mo se vali le le vale kako vale mo le sisi. Se fale mo i vati. SMI. Fia whaafole na no lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mau tinoa le ananga tā, ma e umi foi o na au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino o lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai lea fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki i Samoa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngawilua e le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausia ina ua mea angangata. Jamiro watile o se 4 minuto je dele July 5 i le neivanga o le afiafi. Talia i tātou so te inga. Ia ma le whaipulenga ta fo i lea o suir komiti mai Utah. I le neivanga fo i o le fiafi. Ai o le tasina me ta upu. O whaatalia i fo i ne tātou whamunumole whafo me fo i ia. Tātou sui mai Utah o mwhaina join mai whamunumole pe mwhaina join mai lo ngore sum. Ia i le nei vaenga o le fiafi whaati ai se tātou fo i wha talanonga. Ai tasile na reporti na umo mai nei le auli. E whape mai sa vatus whaatanunga juila e pa ianga mai o e whawhasi mai tu loa na ana manu palang. Ai o toile auli i e whasi mai povi e valula. Ai o tu whaisau ai markonunga e a ko le valu. Ai si tanga jai le oni povi e juila e pa. La vea mai e male tulo male manu palangi ase tasi o whawhianga inga. Iyo. Ia. O tuatula o le nā po o whea ua tau nuu i hei. Ia po lea fo i se i unga. Ai whamai sa iei le mea whaapena tupu. Ina ua maware whaaso le fisota inga mai sa mo nei le auli. Whamai sa iei le simila incident na happen whaapena i se to ina, se ta maa mua o ta o le matai. O te ropo se matai asfala na ipupu. Sa tupu ai se me whapene i nā awhia se manu palangi ar ko ingo kula epa. Pei ua se fo ilele po la vale me na mate ai i to ina lea. Nga ora mai e kula epa ia leo mai vaku. Lokas kamaro. Local povi. Le povi kasi. Ale o tolu povi u pepe waru fasoro ato. Ale si ka ko kilo. Pero el camino le a que le loco la buria wala o le longo Ia loka o le te baba ia tu i le fai unga mainga o le tolo lunga na le la le na tu la ia le tamaita i fo i o lo o mo lie le o no le tusi le sa ia tusi talo sanga i le lo ia silima si e ma le si mori mau fo i le winga o le e kasi le mori mau ai se furu ma le valu ia isi la o le mori mau le anga o ia morianga kasi le morianga au ku ai se furu valu la o le morianga le kasi suru vai la ia ale la unga koe fai ngarela ale karasanga leo i le famsing ele o mai kai minga ele o mau ku se la ko ele o mau ku ya la mau ku e kake ka ua le mau ku ma le le me fa pe fa vale fa pe ole la ma ko ole mala ma po le a ko ngu me le sanga fai umi ai ele me fai ngala ko fa mau ku ami o nga wa fai ka le kusi ya o nga wa fai ka kusi nga sisila la ele mori angara fai o fea o va ngor kusi e fai el mori angara o ngoma kali a foi lo te fai atu usa o makua i fa se o kele lo pole me ye se e ta aida e se kusi ka yala o kula fongo le fa va enga luenga makanga luenga leo
po ole mea ole matua le mana malama ana nga kau kere lo awa afa ku ngefa mai ko kere mana malama ku la fongo wa e ere ngana le la fai ngi fa mai e se a o ko fa fo e se fa fe e fai a kula makua vai kele ele o mawhai lo o nai prove mai ele whamasingo o ngai ko ke o whai whamasingo ele o mai reso ele mau ku se me se a fai foi la o le mau ku le mo le ngaro fa le o ngalo a fa solo ka a foi le o fisili le o mavou fa ma o te tau lo foi ona fai le tangi a le o lo wa molia ya o ka fai langa kangi foi le nga ya o le va vai tu mo ta so tenga mo yuta ele le tatu wa fe mo se fati al tatu fatal no ngale masui o le komiti mai yuta ta sinei o mata fale tauta ua lava ioi ele ngata o le tautuina ia malatu lango ai mela ka u o fa mo foi le maritali malo le auto va to le tunu ele ise ioi ele ise va nga ngole pe ia i le fionga te fono ia dama male mo tutele isa la fai mata ilinga pasi toma ia fa pe foi le fonga ole ainga le fatu tua ina iuta ia le fitalainga ia na mulo ulu au matangi Hannah Brown ia tatu krosia tu malo le soifo maua ma le langi mama ia ile livanga fo le po ia te to iuta ia fio mai ma tarmai au amai ya fatalo fatu asiat lo fitalainga vai malaya mai se lo va se lua mala fionga le atawa ya o ia o tala ile afioanga o balbalai severu na iai mabaenga pa vai manu tu iai ala fale wa te pa au ma fam fale pole fa mai wa sai tiala wa o te malo ya e mana tu foi wa tu fale foi le tu pemule o te fonga al tu ino li mai ava mana tu le o temi ma banoa ele maua mai maua ngata la tu le ya la te wi ona ma se watu I ta maua pa tu lo watu le pa ia fa forma fa so tonga pa yo le tunu ni fiafi yo na tu langa mal ta stolo ta tu wa no foi o le tu moa ta ngane ya tu la fa so sa o ta le ya mai se fenga malo ya fa ta lo fa foi ya sia ta ye po ye mal do malu ma o lunga o tayo TV Blue ole Blue TV ya malo la fengalo ya ya foi le fala otro wale pa fo mai ile ila uftelaina asia te malai ole proclama wala no na lang patalo fat olo e tua do mai sila ile ata mawayo matua noa ya patalo fat foi fa fo mai ya iso mato ainga ole aigo fast ya pol maka fana yuta le fiafi man fatalo fatu malanga falalo ya da to foi fa malo ma fatalo failanga le yo le tua o le lua va se lua ua fatu saina ni senga ula o to fai fui fatasi lunga ole ioe o se au tele au faepa batiwa au loloa le fa formaua le tunu ia wa misia fo ila to fa na mo ulu polo telenga mutangi ia il tatu mafutanga ni usile wa te loa o le na tu muli tu loa tatu matamtanga fo ile lo talonga mo na le na matua fo mo ile mo na lisa na ai o le la o me le so o tau su e po o po la to fa po sunga le atawa e na mafua ina matua le ai ma se ai mo na wale ko ka alo ngel mo na ko ma no fo ia ai o le alo ele ai le na o kifa mai au ia male mangai fua bo talo ai o le pionga le atawa Malo number 1. ya uyo lea ala tatu o loa ile tatu fatal donga ona o le fo ile o toe mamau mo se so ta inga masamoa ile fionga ile sui mamalu o ana numero mo
Ai o mai uta le stete au le lei toe malulu tama matene ole vai masima o mai si o tatu muturu. Ya, ayang sa wanga la ko fasiaka. Ole mea kas. Olo manguia lava le skeke mo sila fia fo yo le lawe ele fa ya inga ya. O le fa la ma ko manguia ko ya ma ko ya ngai le lawe ele la mo le kalesia ya olo manguia me uma. Le se me fa le kon. Alo tai o lua tapena I se fainga le lei mo tina o le dei vai aso o lua ustai le lei tina lua fionga. Ole wa ma ya ati le a wa ro vai aso a kuangi le lo pe lo vai aso ro fa perpele atinga. Ya malo sei au mai se tatou wa ya me se fo nei vanga la fia fi tatou proclame o fa e pa fa fo ma wala tinu o ani fu fuanga me se fo o proclame fa tatou to le mta fale yuta ya pa tai mlato la fo ya mo su yo le pa ni su ato su ko stede mai se ya pa malo le so mato fo mta fale so mato fo si pa pa ndai lo to to ai ole me mo bua vea usui o le komiti mo mori e toile le la fatai I so mato ai ga male ma le so mato mata fale uta nei I tulanga uma lava ma au nanga mai se o lang lawaina mta o so semea ma tulanga uma tato so tato ainga mo mori e toile ma fa malulu atu mo mo lava I tato mata fale uta nei ona wa mael tato le stala na mai atu nei o la sauni mo boli tato forms po le stala uma fatanguina ya to maua le fatonunga e te tau na matu mata yo le melea e tau sanga to mo malu so tato ainga foto fa fonga mai mana o mia ona o mai o to wata mai so to we wa uma ona le stala ina e mai o to wata ina ia mafai ona fa pi fa tasi ma le stala form ya ona boli le malafo I tapo ia foi na tolo tau mai na tulanga ia I Samoa ole nganga ina ia o fa tasi ya te mafo ina ia fa fai mo fie foi le tato vaenga ainga I Samoa ile fa tulanga mai sina ia match le stala malo swafa ia o tulanga nai malo le tuluma tato ainga o mai ia le stala ai olo ia ile fuanga tatu komiti salo peona olo to sila mai ile fasalonga na ole a pa o ina tatu le stala ile aso se fulu me da stonai mala aso fuma lua da so fole ile vai aso nei man vai aso lea ole address ole luas fuma fitu futulima west fitu balu selau south West Jordan o le ngoa le nofuanga o le Simply Nutrition mai le sfuma le lua se e pa e le lima I le fiafi I aso na lua ya o le fa sinslanga na lo to fa po mai ai ai se fisili ma stulanga fia manino ai ya ona bala o mai leo telefoni la fionga matelinga te telefono portatu kustene baru otasi fitu I vatolu lima lua tolu o ya por el numera la fionga leo te mareta fai tusi o le baru otasi ono o baru o fa o I vaiva ya po la numera se tulo o le baru otasi baru o tolu iva fitu o va toisi fa mama pa se fili ya o le fasislanga langa telia a fai o fa fonga mai leisi vaenga o le matu ai nei St. George I leisi ai la te mai Salt Lake ya o lo ia ile Yesu o tatu komiti I St. George le fionga por sunga le kopo pati tia ya male fionga le unai por tlenga le unai fa o fo ya I Otowata ya I sunga I sui na o tatu proclama o tatu matafali o le numera Bishop Titia por
talenga tietia o le whātolu lima, tolu lua iwa iwa valu, o le numera talenga leo nae, o le whātolu lima, lua te siono, lua ono no fitu, e whawhita iane i a tātou la nā tātou ainga i St. George, i tūlanga i o tauata, whamanmole ni e whaoa iai, nei whaona mori whatasi i mautou le stala. Ia o le whasisilanga nā mai whalalo, ia pe ise situlanga Kristene te whapopo. Ia, au pianga siata, whakai o nau manino mano lamba ni se vaenga nā o wasauno atu aile, pianga ia namula ulu, ia po le talenga po ia lewa vea mwhata mālo po i ainga i nei uta. O le lua aso ia watu i eda to le stala vai aso nei, o le aso tonai, o le aso sifulu, ia ma le aso mafua o le aso sifulu lua. Ona pere sila fia asiata, ia e to tele i lau langolango ma le malo si anga foi o le mātou foi ainga, e le ekalesia le aspitu le sunga ia pasta le inua ia malu foi le ekalesia. O le alaua whaavanoa i le aso mafua, o le aso mafua lea mo la tau ia o le lato sapati o le aso tonai. Amata la tato restala i le tula e se fuluma le lua i lau pe ona ta ua e namulau se ia pa ia le lima le fiafi pa pe na fo i le aso tonai mo i lato e le i restala ina e le i fatu muina o tau fogu o mea lo mana o mia i le tato restala ia o lau lima skulta la o lau IT po i lea lo iai le ia lau address, o lau ingoa, lau suafa, ia ma me uma whapena. Ia ato ai ma lau wata lea le passport foro voi lea stai. Ia mo i la tau ua mae au na le stala. Paula leo tūlanga lo mna mia o lau sumai mai lau wata lea i na ia mawhai ona whaapi i lau fompe ona whaamanu na matu e le sunga ia namu lau ulu. I na ia mawhai ona whaafai ngofia na ave tātou po whanga awale pole le tuai mai. Wa ele leile avatu au mai o lai eilo wata i lou i ngoa sa tausia i lau. Ai langa le avatu i oa mai ese le ngoa ese le ata. Ia ona toi ai fo i leo lisinga ruenga toi fai. Ai le lei ona tātou tā pena le lei. Avatu e pāleni lei ma fuafuanga le tātou ainga i Samoa. Ia ona mai fo i le whamari ina lo finungalo ma lo i tūlanga lea ai o le tūlanga nā whapeitele lava asiata mo le mawanoa. O mawhai ona whaamalamalama to le tūlanga lea. Ona ua tele le au vaenga o tu sili i le tuai ona whaau o le mātua restala i Samoa. Ia ona tūlanga nā, sa tuu lava o le a whape ona malanga ma le mātua te tupe i Samoa le restala. Ia e peta i tua maua e ta tau ona avatu mahata. Ia le ala leo o toi taofi ei. Se ia saunia se au ala li leia mawhai ona maua mai ai ata o lato uma na restala. Ia mai lato fo i o lo fia restala te nei. Ia whapea fo i ia le whawhe sota i atu le sunga i asaitu mua ia marana fo e kalesia ia i mwhaina whalau te le atu tātou restala lea ia o tātou restala i lima skuta la ia no tau sira pia i no skuta la e alu i Samoa mo le whainga o tātou IT matulanga whapena ia al tau skuta la e te restala i lau matawhale o le ainga i miuta nei. Ia marfa alo lava o le sosani atuai e tu sai fo i male pala ulo atu po le tatano atu ale sunga ia namula ulu whaftai asiata malo whaftai le lua sase lua lau fionga le prestene whapea le fofonga fo el maftanga ia i le rei taimi po o le fo ua whataba o te loa o le ua no fofale sa tu ia mai ta penanga fuafuanga o le mafuanga ua to tu au la foi a wale venga o se leni mo me uma ona ia atoa le lei ona avi o le fisili lang o le foto ata tu filo e uia ua savali le fama sina talu ona va le fonga va o le me o tu le mai ai lang o le foto ata tu tala no fa sanga i fonga fala o a mai le o le fisilia inga ia mangingo le akungu ai mai se o Samoa mana i tangata wa o tātou ia le tau te tala noa te lo taimi ai le leile fisili wha alau i tele atu talu na fo i atu nu whainga malo wale o nama le lahina le me o tūlai mai ia tātou te le toi tau le pua malafo ai mai se kai ka kia ia la tau ai o le a whaliu le la i lau fisili
o a mai tūlanga o le supporters i uta ua tau marue ai le supporters ona o le mea ua tūlai mai pe ua iai se suinga a ua fo i suinga o se suinga alualu i luma po ua whaikikia ngu mela pe ua whaakauanga unga kākangaka se mainga se forsanga lau fionga te te fono marka ko komiki Taia se ata marsili o le tūlanga ia i uta salo o le ipa skuiva pasene o i uta o le fast ya masalo po le tasi pasene ia po le lua foi pasene e lango le HRPP pa molto si le fia e ngā ruloi whaatasi lava i le HRPP ma le sapora peo no tau si le fia so se malanga lava sau i nei ale tato whainga malu e tu whaatasi lava le HRPP ma le ole maua a tama i o ro lango ina le HRPP o le whainga malu la active timing nei pero tulanga la e uila ina va funga va termine ya a lo tu mau pel malo si ole lango ile tato fa tu ile to sa mo kas ele ole tulanga le ile va nga fo ile wa tu muriatu po wa bai do ina tato po tato va nga fa a ole va nga le te fono ai la uli malosku le fast mo ia malosi lo malosi pe ma tu mau lo wa to tele la to wa nau mai e restala o tu langa na le o ia le tato o lo tu mau pe malosi o tato ainga nei uta wa vele mele o tu wala to tanto nui na itangata e fast mo ila lo to tonu ole o tato ainga pe o te inga le sunga la uli mari toa ia maluas fulu le iai wa nga ole mea le o te mori mawina i le tala noa ma le so tai mea tangata wa a nga me o tutuku ua ilo aile le sui moni ia ma le pita e te tau na tau mo tato ainga patu tua i o tosa mo o tas ia ma whaaro lava malo a siata ina una fono whaaro pi i le saunanga suna prestene i lau mai tau ole saunuanga lava saunua so o e tatu te tai na whionga le lauri o mani toa whaamsino mai Samoa ole mole 25 te tele a siata ma le porkalama ua matua atu matila ua maua lunga ai le malama o le tinuu i lau tau whaasoa mai lau tau whaasetonu i le tele wa fiafi o malama mai le tinuu o lono wingo le whamtalanga o lau lava mai tau ma lau vavai a malama le atunu i mea o lau tutupu whaingo fie fo i lea una teiteino lato whilingalo i le mea mulmuli ai i lau mai tau le aise mea o whale tonu i le au lango a le ainga i ta pas i ta wale mato ma ta whale ia ae pēr whai atu o le whamasinonga lava le tenga teia a fai fo yo tasi o manatu e leo lea ia e whapena lava ai o tulanga o le anga i lalo ma le anga i tua e ei tato lunga o lo anga i luma le tato mai ma mole toile nga whapitele i le pokalama mai se fo yo isi fola o lo sauno ina ma lo lo puili mai tato tunu ia whapitayat mai o tulanga na o lo iai o lo maua to vai i nei le mato a rofo i nei uta nei whapitele mo le avnoa ma lo whapitay ia utei loa o le atonga lea le fo mai tau atu i Samoa le ua stand by mai fo ima to o sea ngona o le mesili mi tau wale i ataua te uise vaenga te fia sau noai o le vaenga fo i le laipe e sakia mai le vaa folau o le paki Samoa ai pe ua dili e ona si tia i lunga ma wha mausa li le au langolango o le vai e nga Amerika pa yo foi Australia ma gengo sila ai ui ma Samoa vo o Samoa o le vaenga le na whaafteitele lava te lo manino au whala o manino fo inisi vaenga e le fo i o le paua le fisiri na ufia banau se fisiringia
leanga o lea e tele tangata wa tapisa ma fa mai ala le maki ai lale wa fale ko mo le paki e ngo ka ape kangaka wa feika Amerika ele ko fia lango Amerika wa o tala na lea e angi nga solo ai faftai o lea wa autu sa o mele vai le matal vai ila u filua fionga fo o lo sili anga iai ma taimatali iai le fa moe o le matafale Utah faftai tele lava ia mai ani lua lo faanga a mawale nei lao le wa batu lava no ia momoli lo faanga o le Saltina ia me se foi wa te lo o lua te lua fefefe te le lua te to lua ia o lava no fo le nei a fai fia fatu ese ia o ai fatu ese lu por kala me tina o no me foi wa tupu ai batu lava no le nei Whaptai lau whitalainga wha malai mo le amanoa ia e manatu no nai lo mokoi de la for mana sai forte sa loa mai tatu sui mai Samoa e pole la whionga whai pule ia ve nei taimi e a matatu ia mo le atu e foi o whanga ia ma whamulianga mo tina umalava i le matu ainga nei le fast po le matawhale Utah nei i le aso tina o lo lumnai ina ia maua rautou atu fifia ma le manuia ia o le masalo matou fo tama e tonu tapena le lea wasa tapenaga o se oni tau mafutanga ia o se fula manongi o le alama ni tapenaga mo tina ia o le matou na ae momoli atu ai faafeitele ia o tulaga fo'i ma le mo le matou matafale ia e whaftai atu e so tātou ainga i o tānei ia o le matoi fo'i ma le tualalo ia tātou au auna ono le mea talitonu ai o tō whinangalo mo tātou lotu uone o tātou tilo ona o tūlanga le vai o te ngata ia ma tūlanga whapena ia o le soa tūle ma le whalalo ia a whaftai tele mo le mātou a noa tiata ma le poklama Malo whaftai ale neitu e momori atu le whaftai tele lava asiata i le pokalama le tautaiae mo avanoa fo'i e wha lauilo atu ai fo'i a mātou kofuanga mo tūlanga uma e mese lava tātou ainga ia po mtawhale ese i tū e fia o nei laulangi ia wa avea lava le pokalama le tautaiae po tātou Blue TV ia ma fofonga tau momoli o matawhale taitasi e watu ai le mātou whaaftai tele lava i le lua vase e lua foi. A le ngata foi lea. Ia, o le wha malama inga o veo tupu i Samoa i te tono o tātou a inga. Ia, me se foi o le sunga ia i le loia. Whaaftai tele lava i tō pokalama ua matua manino ma malama ai le whaafonga. Peo nei sira fia foi i teime te malanga mai nei. Ia, ua turi tasi ma pokalama tō te lua sirafia wa lalata i le tūrua pō mao i nei i o tātai me sa wad pōkalama. Ai le mawhai o na momoi nei se ilonga wa mai ai pōkalama. Whaaftai le whaalauiloa, whaaftai le whaamalama maina o le atunuu, ai mese fo'i na ia uso whaasalalau ia natulelei, ia whapea fo'i le sunga ia mau, ia whapea fo'i turisi, ia ma Mr. Mori, ia me se foi o tātou tamafusu lea tātou pōlea. Ia whaftai tele mo ngaruenga, e tau whaalauiloa wa vea lava o tau ma fofonga tau momoli o le whaamala maina o tū la fono ma mea o tup. Ia ai momoli atuai aro whaanga i tina uma lava o sia mātou matawhale i nei uta. Ia le ngata foi lea, moli atu aro whaanga ma le whaalo telefoi, ia maisa le i le sunga le tātou taifono la auli le mali toa e me se fo'i le tātou ainga i Samoa ia whai malu whaiwa mai e toa pertai e ele ngango le li so soani e tautai to lua mai la tau ina i mawhai o na whaalia pere mea muni e peo no tau pese ai lunga o penga te whai lana ina i mawhai lava o na whaalia ni moni paftai mon maavanoa asiata atai mori at foi alo whaanga i mawhamanianga le aso tinai o lua whaltua e me se foi o tātou Pule TV e mori atu o whaanga i tina uma lava o tātou o whaingaluenga a le Blue TV
ya mai se o lo faanga I se to lo pele e ui la vai o se aso kai to lo aso tina pe ne sa no ya manuia la va aso tina ya manuia o lua male to e ko kwanga o tapenanga o kalama ne afia ya ai ola I maua de lo fole tua so fua mai manuia a siata to tasi pelea vai ane le sa uanga i tu prestele ele va to moina o le foi o mau e mo su o la pasi tu lo ya vai ane langi a le tua tu sa foi pa io so tu ai na mai si showan ya va tu fa ma fa fananga e ya ina o te tu ka polima ya o le tu langa lo vai ya e mo dia tu la nganga a fa mai se tu sai ma le loi fonga pa u pa io so tu ai na mo le nganga fa ma fa fana ya le ngatelea ya o manto foi certo fa mo ya se mo le tu foi ma fanga io ma tu tina uma o ai nga tawai nga foi la fa fo mai Samoa Australia New Zealand ya po fe lava te fa lo langi lo ma o mai fa tar lo io na io tatu ai nga ya mai o ma ai nga foi e ko fa fine ma o lo si mai mo mai ya mo ya tu ya fa nga mo ya sutina ya tatu mo pe le filemu ya tatu ma fu te le ya la ta sa o le fa langa le ma fa lo manuia le proclama le so fa tai sia alo fa jai ia alo fa tele atu fo I mo o lua mar komiti mamalu fa manuia tu le sautina yo lua fa le tua matausi ia me se fo I o le komiti le fionga ya leota ia ma ia rita ma le tou au va tamaitai na itina ia matina ma lava o Utah ia fa manuia tu mai a Godfather ia mai se foi ia o asiata manuia le fiafi fa sai foina ya se foi malo fa tai mai al tato wa to se anga ona tato join le la uto ai to nu le fionga le faipule Utah le office autu ai na o to ya o se anga ia si kau seki le ia le tato wa so tai ngole la fa tato tai mi auto te put ai ko ki ya mi si le wori ia nga fe la kai ko ia kau ngalo fa mo via so ki nga le lo langi o ke va ai tunga pe ia nga maua ia usi umaka ia le pinga ngengo ko se sia ia mkai dinga fa manga ku ia ai pe ia se ngengo ko fa fifi pe maka fa pe ala ai pe ia ka ma si fa malu ko si si ai ko kami mai lo ma preske mai ia fa pe fa si to lo pe nga mo ko ai le fa pe le mera uma ko fa manga ko mera ya ai ta te malo longa na no fa te atona ya soifua ye lua tau no mai tatu ofisa va mormisa ya on tatu trole break foi mai fa fe lo ile fionga fa sola pe por fitalinga fa sola ole a jogo le ono super tasi tu sanga ole sunga le fa fe ngainga ia pasta matai a tu funga vena suisala lenga sua koe fa kaulanga fa lenga ko ya sa su mai fo ile misi le sunga fa fe ngainga tatu fundraising ai pe ya la ukama ku lo fa fe ngainga ole malanga ya a jongo no super tasi le so manuia tele lo was so for dad alo faanga mai yo ainga uma ai mai se lau fa na fa popo tu ai male famurianga asiata mali atau mo le sunga le fa fe ngainga happy birthday mai koko orka malo le koko kaukia o lo o ia maua se fa lango malos yo tele sa vadi le modi melata o le malusi anga iyo o le pao lima tamatau fa lango pola pui o le pupuni ke mo pisi ai ma pisi mai a fama fa mo ia submit ia na love lango fi au le ka ki ia ka ki de tina love le va ai lima ka maka o ku lima wa stand beside ele o behind stand by your man o le ata le tu vai tu le tu mo fi au yo o tafa o le ata le tau fa un visite vai vai vela oi vai vela oi
na po lo maka kakala lang maka ang okiri mga o fisilingia po se kanga ka po ay ko nga ka maka po isa ai wa sisila tu luata lang of for less rule o I tative ai foringa pi titau allo e por me ayo malu fi au wa fu nga le ma fa nga e ka fu fi le o fama fa ai vela kan fama fa me ko lean on me fama fa me Alicia so fa na wala joga super test sanga o le tamaitai au le ia siana filo o le alo Ole, ola ka mo te ka wuti nga rua. Ka polo. Oi, mo yo Happy 11th birthday, Siana. Thank you for everything you've done in our family. You have been such a blessing since you came into our lives. We love you and hope you enjoy your special day. Love from Philo family. Happy birthday, Siana. Philo malfritua. Yala ngutu. Ia fa popo joy mo malo faanga. Ia o tau te iae mo oila fine manu i tele la tonga lo suma testa usanga o lo te whao pia si o te mā la ua o Brisbane ia la ua le rei taimi ia au te iloe fo ia tuloa a tili te le se celebrations mo oila fine ia wha manu i le tua tato tū maralonga fo i mai tātou korosi Samoa te iloa le o stand by mai le fionga le whaipule malana soa tau ia wala tātou whaatatanonga marangang whaalalo Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. San, si o kamar fale mo se vali le le vale kako vale mo le sisi. Se fale mo i vale. SMI. Fia whaafole na no lo mota, a fio mai lo le SMI hardware I funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mauti noa le ananga tā, ma e umi foio na au le iai lo maota. A o whatari tali ei la le sui ino lau vali, o lo iai fo inisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu, whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhaion tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo a inga I Samoa. Le SMI hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angangata. Tebole watile ua joe se fulu minute on tale o le itula e ono ai to se fulu tale fitu I Samoa ono le swinga fo yo le Jamie ia ai le manatu o le ua ta oto ilango tonu ia ma solonga le tatu fiso te inga le o le ai ma le fionga I le faipule o ana momua le tlainga e afslai a pulu tu si upu tu ngamala ia me se fo yo lana so atau ia ilungo le proklame ia e toi fia e toi fa feilo ia tu ia fa malulu tu foi ono le motusia ai o le tatou so tainga momua ia ono le nganga lava ina ia le lei se tatou fa talnoanga a wale fa fonga mau le tatou no
ia me la lea ia to e faafela ia tu le lua vaselua i luga o le tauteiaʻi ia i le lei vaega o le afiafi malo le o le saʻi malo le pali ya e mole tu fo ile nga faafetai ia ma faamalulu atu i lausuga siata ia faapea foʻi le afioga iā le ia taua ia o mafai un kakou mafuka gei vaega le afiafi o go kulaga lava o le saukaiga ia me le o faalelei le internet pe o le ala le ua faalekogu ai o le ua ma hoʻo mai le ofisa mamalu gei e su ai le lauli le maliakoa ia e faauaua koe le kakou pokalame ia ave ia gei kaime e faakalofa koe ai le paia maualuga ai lausuga siata ia faapea foʻi le afioga le iā taua ia mo le pokalame o le gei afiafi e faakalofa foʻi le paia i soʻu i kumālō aaga alofa i gumelekasi ia paia lava ua aiga ma le mamalu le falekolu ma foifale ia faapea foʻi le paia le aufaigaluega kokofi a le akua i so se fakafaikalolaga i kogo o loo i kumālō ia pea foʻi le gei kaime o ke faakalofa koai le paia o Samoa i oga aiga ma lakou kama o kama foʻi ma lakou aiga le usoga kumua mapule ia i kuau ma lakou aiga le kai ma le vaʻo fonki faakalofa foʻi le paia maualuga i le faafogafoga kapua ai o Samoa ia e maise foʻi o Samoa o loo papaao ia tunuu mamau ia o loo maua mai ai legei faasalauga legei vaega le afiafi i Amerika ia faapea foʻi Australia ma New Zealand ma kukuila ia auā legei afiafi makogofia ua kakou fei loaʻi ai ia o ke faakalofa foʻi i le faafogafoga kapuaʻi o le vaega faufai o le fast o loo kaikai ai le afioga le lauli a le maliakoa ia e maise le mamalu i faipule ia faapea lagolago uma o le kakou vaega o le fast ia ua le faafogaaga legei vaega o le afiafi me lea ia faafeiloai koai lausuga siata ia faapea foʻi le afioga le iā kaua ia mo le pokalame makagofia legei afiafi i ua maua ai se mavagoa ia seʻi kau faakalakalagoa ai mea ua kukupu ma mea lei kukupu ia akoa ma mea ua kukupu legei vaikau o le soifuaga ia po se kala lea faafeiloai koai ia o le susuga lea iā tiumalu le aupepe ia o le i'ou lea o le makou o le pule lea o le makou ofisa ia makou fogo faavae ia po se faakalofa aku lea asiata ma le mamalu i le ia le iā taua ia ua aku legei vaega le afiafi ma le agaga faaloalo malo faafetai lau afioga i le sui mamalu lau afioga i le faipule o ana muamua lau fetalaiga fesolaʻi ia ou sa ma faigā le avea ia e tumatiʻe a e pei o mauga maualuluga e lē tauaʻea i sa matou faamatalaga e lē gafatia foʻi i se matala ma le susuga i lelei ataua ia ua ou sa ma ou faigā ia e leia se vave na te toe pulu mafuaina aiga i te tausia ia me se foʻi le tamaleitu ma le maugafa o le alo le tamalelagi po le puipui e le toulauga le faletolu ia manatu foʻi ia o lea e te lua seʻei ia o le suli lava o tui mavave auā le tou komiti filifilia ia po o le fioga i le tiumalu lau pepe ia afio maia matala mai foʻi o aʻauruga o le tatou porokalame i lenei vaega o le afiafi o le a tatou oloa ona ua tili alualu le faafofoga a le atunuu ia ua manatu foʻi e tau ona faamalamalama nisi o vaisua ma i foʻi le talitonuga atonu o le tatou porokalame lenei o le a matua longo I ma longo a i turuiga uma o le lalolagi ma e o loo fia saʻiliʻili pea ma fia suʻesuʻe pea ia i le faapogai ia ma le a no fale atoa lenei mataupu e i foʻi le manatu o lea ua maua le kopi o lau faamatalaga tusitusia aloaʻia na ave foʻi i tatou milia lava i Samoa ia faafetai foʻi o lea no ua opteiniga ia le tatou kopi tusitusia ia ai ole a tatou oloa i le faatalanoaga ia ai foʻi ni nai faafesili le suga lelei ataua ia o le galava e tauteʻau mai au vatu ae ina ia fofola ai le falaauā le mamalu le atunuu ma laga faafofoga maua o le vaega muamua ou te fia faafesili atu ai ina ua ou faitau i le tusi ia ma lau au i liliga lau afioga le sui mamalu o le ua saʻi le tofā nisi o le fioaga tulou le nuu ma le itumālō
wa sa'i nisi ona o le whaongaina o le 5 fele o fea ua whaonga i le 5 ai sa e whaongaina whaasori tūla fono ai sa e sa ingia fo i au ngoa ma se ioenga ale komiti pena e whaia whaanana wa o upu ai a le tala noa mai ai se ia mainga se wha mangingonga fea ua ave i ai ai sa whaia whaala tua ne ngai o inga uma lau whionga le suiman Malo whaftai sau noanga i lau sunga siata o le taitai o le pokalame me iel nei taimi i lo i tu malo ia ma whaafonga Samoa e winga le sili wa sini ia o le nei vaenga la fiafi na wa fionga le asiata nei vaenga la fiafi ia o le upu mongi ia ma le upu kau kingo nge fiafi ia o kele i whaonga inga skupe ma apea fo i le sunga ia tiumanu e makuai o ke ia whamkalanga ma ia saunga whai mai o aia kupe ia o whaonga inga fo i kupe mo o sori kula fonga le whaonga inga o kupe mo le sila fia e lau sunga siata nge vaenga le fiafi wa kud whafonga Samoa o mea umange o 5 suafe sa mako milionga mua ia nga ape ele mako kupele 5 suafe keu kongo de utos ile vayaso nga wa mga ombia le aver kupe ko sa siningi ai ma ue ele official mkanga beng e o mai se sangi kupele o le ala sa ma sangi ma kiumbat e aver kupele ku kongo de utos ya le foi langa umanga aver kupele ia sa karsanga inga foi le mako ngu o le fongo fau kua o le fongo lea o le fongo faia ya uia le fongo fau kua lea e mai ni la ko sui tangi kongo le kupe lea e o mai le so na usunga siata le ai ni singo mai fa kingo le fa mboe lea e ku la ko sangi kongo le o le kupe lea le utos o le fa ngai ngor kupe lea le utos o le usawi kayala e mafai o nga fa nga e kusama mai ingor ka yala lo sau kongo fa nga ingo kupe nge yo le milionga ole memo mo ai sau ka yala kala ngoa a ure kai fongo mane komike se fu fa le ku di makenge di mali pe ma fai o nga fa maku mai pe ma fai nga fa nga kupe dia inga ia fa fua i fo fuanga le al fong fa vai de la sa mali ai ma ko fong fa vai ma komike dia e mafai nga mai e faunga o le langa masavadia i loa ma le sunga le pule le sunga timba ia le mkanga le vengo tinama ta mai tai makau iai ia kunga lunga o nga le o isi kaimi o milionga mua sa kuai le faunga o sa kuai kwadi kupele i kongure e fa kingo ai ngisi o fofuanga o mako i kumano o ila langa fa kanga mai rola i ele vaenga le kinga ka mai kai e mafai nga faunga a le faunga inga na kupe la o sunga siata o pena ngai wai mai o 10 million mafu anga nga mako kalo sanga ngai kupe le e mai e fa kinga ai ko kongi o ngisi o langi on kang ale al komiki o fong fa vai ya ko ai foi makongi o le ofisa ai le nga kai da o isi vaenga o mako plokeki makulanga ape i mo ngarwenga le aonga mai sia fofuanga o ingang fa nga ia ku pele o ingang fa nga au ngoma se ma pule malos inga nga ma fa nga ia ku pele fa fofonga ile ku ya ma ko ma ke ia idea kulanga asiata o le ma pule o ku pele a le fa nga ku ile fa pe fo inga ma kala ako mai ku pele va nga sa kala mai ku pe e fua i mengi e fa ia le fong fa vai ia ko ai mare ku malo fa nga ingo polo ke ai pe wala nga asiata e ke le ko yo ke ya ni me le wa ia ile fa salonga fa me wa ma ai kupe ia o ma sori kula fong le ai o me ala sau kongo le kayala ma ke le o suia se me ma ke o ar kayala e pe nga mai ele me ska ki nga ma ka mai ka pe o se ka fa pula ku le asiaka malanga nga fa le kusa bar fa sili ngi ba nga la fiafi
Malo fa tai lo fionga de sui malu. Manino I o lau forasanga malama foi. O lea ua longo le ofisa o le matanga ruenga o tinama te maitai o ila toea na ia. Wa mai le lato fautuanga e o nga kusa makayala. O iei ni wha maunga fesolai. Lau fionga de sui. O iei ni wha maunga na tauta penaina ina ua mai tu penai wha o ngaina. O iei ni reporti ua wha vanga mata penaina. Ina ia toe foi o ile official matanga ruengo tinama te maitai e toe fai mapine wha mau o vaenga na fuai o na mai tua seleni nei wha mole. Malo whaftai mo whafsiri. Lea ua whasiri I le whaonga o seleni iei ma pinge wha mau. Na whaonga iei kupe ngei ma kulanga uma. Lau sunga siata. O mea uma makori poki mai le milionga mua ma le whaonga o kupe longa lua. Ia wa I ko kongu uma le official ki ngā ka mai kai. Ia wha maunga uma ngei ma mea ngā wha ngā iai kupe. E le aia ma se mea o whare kongu o mako menge. Uma ngā whai uma le sunga le ati malu ma le whong whawai. Ia wha maunga uma ngei o kupe ngei o milionga ma longa wha ngā inga. Olo I ko kongu uma le official ki ngā ka mai kai. Le wha ngā inga o mako se lengi le. Le ala foi le ala inga wha maku mai mako kupe. Ongo lai le lei. Avaku fai kongore su eli poki ma fa bong ia ko ai mole o kika ingo kupe ia o le ai mangingo al fa fonga ale ingam ka mai ka ile fa nga anga ma kuselen o lo o yai me uma ma fa bong o lo ko kongore ofiso ki ngam ka mai ka o se kali aku dia ila o fionga asia ka ngai va nga siri la nga fa lo ma lo fa tai o fea la le sauai le fa se ale o fea tonu la le sauai le whapatalanga le a o le a fo iso lua finangalo. Walua sa ili le UTOS po o yeise si o le ofisa wa ama yese whapatalanga se a o hai e yeise si komiki e se mai le kou komiki filifilia a le fono fautua. E ua o e toi su ese mata upu ua fua i o na avele ngaina a o lea e whaafonga sa moa o le fui e director ofisili o le manino lau forasanga. O fea le a fua maiala ia ngei vaenga whapene i sau ilunga. Whamon mole. Nā ro, whaftai e siata mole sili malamalama. O le ki whakulau al pa ia o lo ua whioanga. E le o lo ua whioanga a koa e mafuai le whamoe lea. Ai ngāo se vaenga e ila mako piko ngu ila lali. Kalenga ia sau vau manako. O nā kou ia ngā mai lako akunga lunga e kusa ma le whaonga ingo se lengi. Ia a koa ai ma le filfilingo le whong whawae ma le pūlengo le milionga. Ia o la kou ia ngā mai whasa whapea fwoi ma le utos. Dea langa mako o ai kongo le ofisa mako kalango ai ma le manukanga ringo ki ngāma ka mai kai. Whapea le whionga le miniska. Na wha a mai ai lako akunga lunga lea ia kia umar sunga le pule ma le whong whawae. Ia lea sa wha malama mai ai ia sau wau ma la ko waenga. Ia ako ai foi ma le wha malama ale ki ngam ka mai kai lo fisili. Ia o lenga wha malama ai o kari sau wau i aso. Ua mala malama le lei wha mangi ngongo o wha se ngango kupe. Ile aso le ngai yo ia sau wau ma la ko nge o ila le waenga le sau wau ma la ko o la ko ia. Le o lo ua fio anga a koa. Tu lo ua wha fonga alo i kumaloa angu me le kasi. O la koua ia, o sa pulu foi. O lo i kuma, o lo u pikongu leu kei ai. Ia, o la foi ke kei ia la kou, ma ngisi vaenga o pikongu e lua. Koulu pikongu lo ke kei ai le. I le whaakano wa inga le sau vau. Ma kua ia ai ia ua le. O lo uwhaonga ainga o kupe. Ia ako ai makulanga whaapea. Ma lo whaftai. Ia te wei se fia whaupopo lau e te tara lewa noa tiu malu a e fia sau noa. Ia e mau fo lewa noa te whalau te lei pia whapeise whaenga te fia sau noa iai. E misalo ia le ua. Whaftai sata ma lewa noa. Ia le fe ua ta loa le fio al tofi ia. I le afuanga o le mata upu ia o se o atunga lunga lava alfoiala leo ia le alali. Tu lou le whafonga mai le fio anga fo ia biselo. Mai tu malo. Yo le foi la umala tali ia ile mta galuenga ia le foi umala.
watu pepo whaptalanga I fo yala umma o mato o whioanga ia bese o le ia fo tanga alu. Ia fo si ai le tari tustusia. E winga lava le mata upu ia ai te misalo o le mata upu e inisi ile te la fo ile I finangalo le. Pai o ainga wa mai o le mata upu. Ia ai te ua ia te tilo ia pe ili meo le sau mai tu. Ia ai te le po fo tau fi tala no ia o tu la fulo ai mo ile sanga tonu le mata ia o se fa tata la siata e te le lave tu mai ia te faisi o le afuanga lava ia e le o lo po fe tonu le mele ala o la mafua o la a o le umanino malmalama ia le alo ia o le mato fo tanga le solusu limo a pelu le sfarili ma le fionga le minista ma le ia o latu fo ila ia o le te folo ma le fa vai ia ma o le ia o ia te tilo tu atu sei tu lo o wal ma tilo ia o ia o te sfu falia fionga te folo o le o ke nga lue ila lo le pa malu le ia tute ia paule ia mal matanga luenga ia ai pita ia le ia o le o to so to ai tu le mata upu ia pe o la fo mai ila ia le lulu la o ia mau ia o le fate ia fo iso fo yala ia le malino ia uma ta tu bulbul ta yala na bulbul fo ba to ofisa ia le fo te fo no ba ko ia fa fo ile por kalami o le mele au mai le o lo mbo le o le mele au mai le luina e o le fasalanga na mo le au mai o le au mai o le talino tupe au mai o le lelo wina o le pa io ainga ia ta wai ia ata to wolo me io pala me al malo ia o la ile la fo fa to lo o tanga lo ia fa to lo ia fu fanga o le au le fu isu yo covid io le mali lo au fa io la to fu ma fu ia la ma covid ia pe o tu ngalunga na ia au mai ele o mali li la to su covid le ia ele o ia ai lo mla tu ia Tulang fa lo tu fa le na ia tulanga ia fa ngal nga ile fo fa vai mal va mal tangal nga yo le mani lo me o solo e lo ta yala ele fu se pe le a sui fu se fa vai mo se ele fu so lo foi pule il ma fu anga al ma fu anga ile na wa fa ina ia wa pe o silfia e mo miliona mo o ta bloquete fo ia sa to bati le pompo le project manual le mtanga luenga ile vale na ia to ditia o le limu masina o va ia ile sa status ele le pasi ele o mai mo le operation o da o se baftianga o le na patu la fia o mai te lo fa vai le vale o lo la to bati ta yala tele amena o ile fo ta yala ile o fa ti le amtanga ile la sa mato o ia foi au la fatu la folo ila ia foi ola au mai ai ole distributing ai ole miliona ole tato libos fu la fele le la vata auto pasia ko bit fo tu fo isa sa lo ile fio alto ole fai o to sanga le lo felo libo ta taula lo fatati a o lo le te se ma lo felo libo le se me tupu boli o lo ma o tu la folo lo fai lo le o ai o tu la folo ia pita ia le fa fa nga fu fa vai na ia se le le a to tongi voi la to tongi ai tu pe le process mali le a fa pe le fa vai to tongi li si vai ma tongi ai tongi ma la ni ma fa nga se le li fa so i se le li o lo le vale o ma tu e sia ta annual tato tato pe le sa wo lo fu lo masina ia pe lo fu lo office tu ma tu fa ta di si tato wa ia pe tu la na ia te re fio i se to no ia vai ia ai o pe to ko fa mali no tu mai vala ia le fa finga lo gal pe la lo si foi be ia sa fati ile te mi mole te mi vai ta tu wa se le dio le pocket ai ole lunga ia il pito i lunga proyer ti por fa vai te te foto o to fa tu pele ai que late longa interest ila ia to reach le me wa taula ia machu ai le me o mai
tau sanga le tolu se yo me temi le ia ia ka nga na ia pe lo fa ta fa pela ia ala nga le wo fa o ga tolu me le wala le ia fe tala o tari lupo fe tolu le sanga tolu le o le mele ta pista ai ia o le fa solo nga le fa vai o le proiect tal me o le tu me ia sta le sia ta bala fa lo malo fa jai ta sia la ofisili le totule le sungali a tau mo na ia na ofisili ono le wa mau atula o le aunga la lea o le sai ua le longoa le pa ia o ainga o le ofisili la wafioga le faipule o ila tau nei tulo o la tau mamalu lea fa pe mai wa le longoa kua la kou e ko kongo se komiki lea e kofia e fongo fa vai lea le kakaunga la ko loa ofisili na le te fia vatua e o iai ni fainga fa vai e kakaunga longo le vaenga lea ai o iai fo i kongo ko miki lea tau te iai le a mai ele fa tanganga o iai ni sio la vaenga le ko miki le wale longo nalo faftai a mod fisilia siat ole makungu e pawale ole kumalo e failonga fongo fafau ole fongo fafau le e iai kamali pe kai faka i lima suyo foi ar ko kai ko kasi e ai con o fongo fofo ku ale o fongo fofo ku ale ma ko ki swala pule fa kasi male ko miki le sur fa male official ia awar fa ki ngongo ma ko ngal venga i le milion ale ia ai pe kai yangi wa lu foi ia ka ur manga pulanga me uma ia o kam fai ala wali ia nga maka mai ale de palok la wali ia ngi kam fai e kasia ia kia uma ka de nga inga ia nga kam fai ko so ko ngole la kele ma ko u vai fo ia o le meu ia o ese ma fa makalanga wa mai ma la wai lo fa balbalea ma lo ude am yo ko mu kulanga fa penga ia ngo ngaku dia a ofiro la i pongo fo ku ne nga de wale fe kawi makulanga o lo ia ngi ai o le mako foi ala le inanali ia la ko ia ila ko ngai o le kalinga le sa wa tu lo ala sua fa sa wa fa ma kai anga a ku nanga le wanga fa wa lu ka kai le ngu ma ka fale ngu le ma fo ai le mele o kupu ngai ai le ia ila ko ile ia inga ia mar ko kele ngat ka sa ngale lua ko inga lau ke vai ai ola ko nga sai kongo le fongo fo ku ne ai pika yan wa ese la ngonga wa kula mai ela wari yan kam fai ka lepe ya kam fai lo ke mai hu kupe la ko ke fa nga inga kupe me fai le la ko pule ya ai kia ya ko le kai fongo ma le pule ma le fongo fa vai yo kula nga ya la sunga siata ya am ko yo la ngonga lo fa ngongo le menga ya ao ola wari ya nginga na fai ya le menga ele yai ko li ole le au kango lo afi le lo fa malo lo ma ko fongo fofo ku ya nga wore kala fe ngai ku la ngoi ya nga yeli menga kup o ma ko milion ngalo ngalo ngale pasi ele ba ku ma ko li si ba ngal fa do fu do ma ko milion ngalo ongo o ka ya la wore wi ele ma ko ya ka ya la ma be lo la ku de manga e ba ku kupi ma ba ku kupe kupa ya la nga fa yeli fa so e kai ko su mo ku wa fe nga ave fo ya ma fa punga nga fai ai ia mai di pokio a ko me ngai fai o mai la kai minga na wa ku ku ele yo mai se ele yo mai di pokio la ko fa mo bonga me le ala nga maka penga ai de kus e ma le sunga le pu ko ka penga kus in fa ma lier ku la fongo e kusa ma kai ala ile officio kinga ma mai ka le ala nga fa la lo ma fu anga nga ko fa ma dia ngai ko fa ma ku ko lo ma ko ku pe le ile fa do fu mbun bude le yonga longa lu a ona wadi ngai nga la ko ile ngai kanga kangai ile kili ma lama yai fa ma ru dungo ngai kanga ka la ko pu le nga lo fa ya wa vela ko ka se ngai ma ko ke mangu ma ko e pele ya kia lo ma lo wi ku ma lo ke mangu yai le ala fo inga ke le ai fa fika anga o ha ia kalinga le sa ba ko ia mo me fa wa ngala ia me ala fi alu e ko mi kili si kenga lai de si lai fi alu ka vanga mo le ko sa fo ia ai pile po le ia
o le winga ngala kala asiat e mo pai o fango ngomo o lofo o kumalo au la ko wangi mo kai kai senga ai inga mangisi ba enga ya mo ko na ko ngi ko ai le ya ile la vela ko mo fo ko le ai ya so ai binge mai si ko inga ye ai le be ai sa wa o fa mo kai anga u lo wa so fa sa wa yo se kali aku dia siata ku sa mat fa sip la nga fa lo ma lo fa tai manino la le vai sua le ai le fa fonga le tunu o tangata ia le o sa e tu sa le sa nga a manino le fionga foi pule o se komiki fo kua o se melea o le fa ko fala inga re foi pule ia i longa manga ia o kulou o pikongu ese le anga ka ngoi lo kofi ngai komiki fo kua ai aka ko wo ile me ka ur komiki sa e le la veve ko ur komiki sa or komiki sa o ia ko as fulfa le kai fongo le fai pule malanga sui kai fongo so lo winga la ali ata wa le fai lo fa sidi mo fa manino ina lo tili lo winga fe la ko wi ai se ku ala lo le fai pule pe longo ya wa fai nga mo la ko wa io wa fai nga mo la ko ai o lo winga wa fia le fo le wa nga le pule wa apa mai le lima i ko kongu o le mea ele o au mai ai ai pi fa e fa nga mai le maro si anga fa nga nu ya lau fa fili so ngale to maro so lai pe foi ti malu o le wa kali fisili le ke lo mesa o manga ku yai ai o le fa longo wa ilwa le fongo fo ku ele skula fongo pa fa sa o mai fa ka wa ku i newspaper ange kaao o fongo ko le skala fa alo ia pe nga se fongo a fo ele skaling malo va tai ale ya tau mo fa sili o le fongo fo ku ale o le fongo nga o fai ya uia o le fongo ngo kalo ia pikongu unge e fa kai ko fa pe kai ko lima mar komiki e o mai ma ko ki swala o pule ma le fongo fa vai ile lufi ingo le miliona ele i fai ana ese wa mo lo la ngonga ke manga o se ngu le fai ngu le na ma fu o fai ale de fongo ko o fai upu ia o ma ko ku malo ia a ba e fo i se ma ko fo o la kala ke fai ia okay fai la ko pases yang o ke mu se fa nga ku pe nge al fongo fa vai yang e o sau ka yang au kai mi umai fai ma ko fong e kai dua selau ave ke fai ya lo pai ma lo wanga mama lo ko singol pa ia ina man mama lu fa ko ane mai ka waku i vai nga fo ye se la ko me ye fa mai e on la ngonga nga ya ke o ke fa ngongo ai o ke fa ngongo o lo wanga nga na abaku mama ma fai me alofa mo la ko ya tu lo war fa fonga pa ia inga mo lo kumbal ya ese ka ka ya la ke fa ua mai me ko le ma fuai al fongo fo ku ya ele fa ka inga ele ka ya la o la wa fongo fo ku nga io mai so ala pule inga ole la ko e ka la i fa ya la kai kas me ye le la fai ma me la fai ma me ku kupu ma me le ku ya ai nga me fa le ko ngwa me le ku la mai ba ku fa fonga tambon ngi ba ngala pe skala le la o fionga le ya tau ma le nga fa o me ka wo ki au fo ringa mai nga lo ye fa mo nga ma nga sa fa nga counseling isa ko kala mai ku ma le utos ai ile fongo fo ku le ya o le ka mai ka ko po fe ma fo mai wa e se ma fo sala ngo fa ko fa sala yo lu a ele mo su lo fe si e lo su lo fe ya e ti mal o le ka sa ro ma fa oi ngi se fo ko le o paro ka lo malo pa dai le ya tawa lo ye ma ko sui ka mai ka o ngai nga le wo pa ilo le ma ko o sui ngan HRVP o ngai foi langa kia fa pe pa ka we pa ma fo ya le fai ya ko ngui le kam fai ya o mai le la ko di mai ko ngor fong fa vai ngai ya ma nga la ka ba ku me la ke pu le o le me ko ngwa le ya tawa ya o le va nga le o le kamai le kenge le ya la ko ye ma sa wa ko we
le ka fai fa fau me umangi ia wa e la fi o palo ala kala foi nga fai ka webe o ke le fai a fai la manga e ke sa u ku pele ku malo o so ngol fuwa ei o so ngol fuwa e mangingo nga ka saude a fai malo nga ia saude ka ngolu fi ku pe arbe kai mingi e pule ia le fonfa vai ia a ko aima malo ku malo e salang lang winga lo ku malo salang lang winga a se nga o se baeng la wadi ia freeze for ya malo ele se fam kalanga la o le fai ale mai ka ko ka o pe folinga mai o me a ko mara bangi o me fa campaign mo me a nga I fanga paloka le anga ye le folinga mai le ale ma fo me o le auto totali ai pe po to le so te inga sa mo malo fa fo bo to tele tanga te ngol proclame te bi total up the live viewers both YouTube and Facebook more than 10,000. Silia mari se full wafe le mai mo mai le uto le tato wa so ta inga. Le ata wa o le la wa matua mani no au fala to e fa sile to le fio fe pule. O ko mangingo ha o le mangingo re yai. Fa mari e inga ia le makanga ruengo kinga kuso inga ko wa le ki o me uma. O I fo e ka uma ia vaenga lea ku lo o upore o ngana fai so o I ka uma ia boka sodia ku la fongo boka ia kupi maka uma fo ia vaenga lea o lai solo ngale le me wala ko angar ku la ola ko o le ku malo mo ko miki o ka simea o le mela lea wa va ia tu e yai la ku o paka ku o ngau ka ile ngau mai ia le si a vaenga le langa vanga ai ona lo to mo so te inga le fionga le il fai pule ia o lau fionga ili sui mamal o lea na maua na faile tongi sala o le upu lea nga au mai ua kongi sala le kumalo nea o le kumalo o le upu ke le ai se ia mainga se wha mangingo nga o le ana tau sau e nisi o sau noa ngai tali o fisili mai a ele leilo utu e fisili atu e mongi lea sau wanga o le kumalo a koa longo winga a ka o le kumalo a koa wha ia pitonu tu loule e mongi le sa wanga pe o na o se vaenga sa tau o mai le tonga sala le e ui o le manino e le fa tau nuina se sala o le wai lu mar fam sinonga em fa fa manino le vanga le malo fa tai siat tai o le fa fonga foi la fionga ya le ato se ko e fo ya na kala ma fo ai nga kong sala ya ma ko ya e pe ya ele o ma ko wa ko o se vaenga le nga kupu ai fa mo le ai o le mako filo inga lea ma le official ki ngam ka mai kai le sa ia ile fionga le miska le nga ioi ai na konge ile as falai le ioi mai ka weba ma la ko il fa mo le o le upula le miska nga sa ngor nga o e fai mase ku ia e fa ka ki e ko le office ia wa fu fai mo marka ko filo inga le ei ka yang mako umanda falai le nga sa so nga fua kalo mai le fongo ngu ya o ngi la o ke alu fia nga fongo ya alu fia la makanga le fongo asiaka ma le ya kawa nga ngo ka ngu wa ya ku va lo le yo so va o ka weva ya le fongo ku va o fongo so o kwai ma aku nga lunga ya la ko ya so lo ma le la nga foi fa la nga foi fa ya la folo yai con sala ai o se meu ke ofo ai e siaka ale ya kawa ke ofo ai iria mea wa con sala mai la fionga ya mailo fe mai lima au gasi ala kala con sala lima su wafe la usunga le fai pule duas fulu wafe le pule al office ya kali lo la io resi kamari inga ma ko wal le okay a wide make finger lo ko e ku mai ris kamari o kala fa de ko nga fai me ka pe ka yange ya o wo so fa la balo pa mo le ara ka ko o fe ni me wo fai ko sala ai ko kele mala malamba po la asa o kala fa ya ko ka kalo ko la ya
ia o solo ali skamari fai mai ia pe mfainga ku waku se fai ungor ge vai aso ia pe wala kile for chap ia fai mai sa nganga mai o le kala o fai o le kala nga le ala le a kongi salai yo fa longo kunga ia la wale fai sala oi fai sala au kele fa wa inga kup kele ai kup na me la fai e fo le me se ba ku fa fonga sa bo e mo ku ai u fa ngo ia fa punga mo ku langa pe le langa fa ke ai ma ko ile fa po se mior ke o le dim u wal ko anu e pe mai wa ke a ya le fai pule ke a le sunga lo leng a la ko fa punga fai wi ko ile ko fa mo kan fai mai anga ba wa se kala pe do kala ia u ma ngalo la usal ia mai ko nga me fa oi pinga sa nga fa pe le ma nga ye se fa fonga a ro ku ma e ka mai e pe fo dinga manga kupe e ka mai ya sa nga o le si fo yang sa nga fa ile ilo sa ba so la ale fa me lo sa nga e sa ku le pe pa ye yo luma sai vai le ro nga fa ma wa lunga ia pe o se kala nga u fa ngoya ya la nga u fia sa lunga TV e fa ma lama balungo ya sa mo ako le mafuang fa sala le sang sal on mo kwa ma wa ya e pe yer sang nga fo nga le yesu ye fa ma nga lo aku ya ki la ko wala ko de lo me wo fa ya kya fa pe nga ku la nga le wo o ya ma sunga le po fa sala ya ngo ma sang sal ma ke le fa nga ko nga u fa ma la mai dungole o le atu no ma sa mo ako ya ku la nga fa nga ingo ma ko million ako ma di utos le ku po ai or ku la nga asata mo le famo mai ia ulanga lo ia ma ko au ke alofa ke o ke fie fai ngule le o ke manga o ai fai me le lo te le foi un albenga fai o ke le ko ka fa mala wa pala chi le fia ai musu ai ia o le lo la o pola le si fa mala mai ala ko ma ya wa ia o ke nga wa o le kulanga le tau ba e pele ko ma ku Kolu o foi ala la ele o ia umar foi ala le sa pu bele o ke ngofo ai a fai fa salanga o fa vai ngal makong se lunga a ko power farko o nga fai le o se fa salanga a me le fai sa vao mal la ko foi ala ia mangisi va no o kamari o mako i kumalo ia no ko kong sala ile a ko power la ngal farko ale o fai le la ko fai ia ok o fofo ele e fai el fare kolu ma foi fai ia kom sa al meno ye fai ai pela sulu ya panka pe mela sulu ya panka e sulu ya al meno ye o kom sala ai e fa sala ale ngo fo fare ko pio se benga e ma wa e la o kilo ko ngore pa vai o ma ko sala ai au i sulu ya panka pe fa sala ya ai o ke le amanga o ke fa ma ngalo ya la ko mala ko me wala ko fa ya ki yu ya ngola ngongar kinga bale o ngola ko me le fa o le ngo ai pule la fionga ya mailo for koko wow kangwe follow me ya kinga wo me ya wo ma lia ya pe o se kali aku dia siaka ku sa ma fa sili ila usangwanga makongo fie malanga nga fa lo malo fa tai ole ke lo si fai o matua maninoa dulanga ole saunoanga pole tanoa lo fionga su malu ia o fauto tanga foi fisola i vai tule le polisili ole committee mal fono fa vai ana momo le o to mal fa misinonga wa te ena wa e faia o ele me sao wa ele faia le mea fo ile le manga ia wa ke lo va ainga o la foi mai tau watu ni i tu o le venga o le fautanga tu lo le tu malo ma fa punga fa pea anga ko kongi masinga ka la poni e pe i tau watangia mai e ye se tu o patatua mana o ina ia e io e faile sala ona fa pine fa mauro le o e anga sala walanga e pe o ka ko o le uti tala no ta tu fa matai wa tu le a wa pe o isi a inga e ki nga loa ai fa mai kau ia inga ia fai se ia lai ai o le tau te le vai va o fifina wa inga
e le fesiringia fo'i le mio le porkiki kua mka upungi awa ia ia lo tununga le ia taua o le ver fesiri muli ma fai o le tatu fasoa ana fai le sala ua makila kila kuskusinga ila ko fie fai kuskusinga i menei wa nga sala le fai puli anga sala tuai matiu malu anga sala uma tuai male komiti fa vai no winga wa yo e fa nga tupe yo a ia te au o se fai unga sa o fai unga o le ala wai luma mea i li fa masinonga o le ala isi la sanga la ufionga le suma malu le ufata o tol meta upu o ani tu o patatua o le ala isi step o no o iai pe amai a mai fa masinonga metulanga fa pena a ua maua fo isi fa to fa la inga la ufionga i le atulanga Malo, tai la sunga siata mo sili. Ya, o le wa ka oko ngai le famasingo, a wa la ko fa ke anga le wa. A fai le fai sala, kur ko a ve famasingo ngam ka upu ngai. Ya, o una ya. O fie ya. O ke le o kari wali mai ngana la ko finga. A le wa le a ve famasingo. Fa ke anga wa. Peo se me wa kala nga fe ngai. Le fa ke o wa. I kongo le whainga ngu, isi vae ngai, ai le wha peo le ngu ako, o pore kumano, dala ua walu, ya, o ke alu whamusingonga, e kusa malako o iai, o whengi meo wha ke ai le sangsa, wha ke a le whaonga ingo se kupe, ai wha ke ai a, ia, e peo le kari aku le a siaka e kusa malawae, a o isi vae nga bo la se me o oi, iai, ia, a kongo e oso pele la le akua, fa penga nga mo wala ngong ya wala ku malo ya o ke lo fa ke le pa ya inga man malo ku malo ya o ka nga ka nge ko ka silenga ke fa ua mele nga nge ba ku fa fo o se ka ya ku ya sia ka ku so ma fa sil me nga fa lo alo fa tai tu man lo fo ka prisilio le committee o le fono fa vai se mai singa update wa nga fo ile no le nei ai tau te tau ma vai o a mai le sita to miliona au afufuanga ua sia mai se update on miliona le taimi ma o feolo ta auto yai po lo tau to lia ono me ta upule pe o le fa wa ula ia pa se ta vole fa sili ia o te mili o mai o la sai dia le mi lo to la solo le na va tu le va so le te lei ia o te mila le sa o follow up fo i don tanga le o tu pe ia o ia o la te pa ie mulmuli ta pa le vai mo polokiti ia o la fasaulu le tolu tatu se le le wati na ele tu balu io le foi metu ile va la fio anga e polisi fo io le meu ia mau ia ele polotia ile magalwenga ile tu malu magalwenga ia o le tofinga sa mai fa wanga ta wenga malu to fie vo le fatawa ila ia fa wa pe ati da e wa le malu la tele ia wa lo tanto ia o in fa moi o le vai la tele la tulu ia vai o lo mana o mia tulu la le sosole o le tap poi mai ia pe le la tau to li ai dei fina nga lai ia ele o le tu malo ato e lo tanto lu ele po pe se lu ia ai ta tio lo la folo te no ta ia la ai le to li ele ha venga al tato miliona ma ta ga venga pi o tu mai lo til o lo mau lunga pe si la te fono mo le fa foi ia e o vale fangal po le tu mai tu la folo ai focus le ma ga ele tilo i be maluia io tato ta la tele bisel mal lo ti ta ia la le mai ta palu io sta lì tu le setta per la fa lo tele alo vai avano fai ule dei la o fionga de sui mamalu pa wana ito e minute yo litato fa tala noanga ya ala fatu ya wala ngai to tele tama fa na o lo tu malo tu loa ana mua o lo tala fa auto le lalo lang e umaro por kalame lea e mai tu e mautino le si tu la o selia marcela wafe le to atele o ila to e mai moina o la fia fa fo mai ya o le avano le nei te dala le to fa ya awali tu malo o lo fia fa fonga po o lo ko kele le fai pule o ke le fai pule ya o se avano fo e mori ai fo i ma fa monianga o le sautina ono le umor tatu o avano ni fo vai so malanga fa lo malo va tai e siata a me se foi le fionga le ya taua usai malava ngo muri o kuinga mai
ia wa fu ka ku po kalame ngi vai ngi ia fiafi ona nganga fiafia ma le nganga faftai e mo ngo fa marulu e no wiku mano anga ngu merkas usai foi ma sala ku fa fonga ngi vai ngora fiafi ia wa foi se fa mala mala baingo ngi kulanga me o ves ai ia a fai foi ola se upu o fa le kong masala ia ole no kuaku do kakungu a le nganga maunungo ke manga o ia fa mangingo me uma ia wa fa fonga lo wiku malo ia maua ia lako maua le mongi ma fa maungi ia o ngei kulanga uma o iai lo kako pongo fa vai ia ele o afia akolo o kele lo ngu ula lango lango ke fa pe nga fo ia ka wo mo lako uma ngi la lango lango ia ke ai nga o se vaenga o lo wiku malo o lo fa pe nga o ngala ko faya ngi nga benga de kalfenga o mele ia fa ma alu aku ka ko kumbalo pa ia inga man mal far ko foi far ia wan ngi ia fiafi ia o ke fa ma lu foi fa ma lu i ngai o inga e ia ku mau e me se foi o lupe fa lele da fenga venga ia fa ma lu o la ngonga walu ngi va yaso ia o ko fisidi mai ma ko fisidi mai ia ko aperkai ia ko mo fire mo fa mo le ia kakalo mai mo ngi kulanga uma me siri fa ka le ko fa fonga ile mongi ma fa maongi kulanga lo ia ru ka ko ofisa ma fa kingonga ka ko pulo kek ia fa ma ru ko ai ka ko ai nga so se va nga ma ku ma kama ma ko e fa pingala ngonga okay mo le foi le nga fa tai il mo malo sa mo poco ia me se foi fa fonga o sui lango lango le fast yo lo fa pe ngola ku lango winga le fa mo ma u lango lo ia me se fa fonga sa mo a ko ni sila ma ku ma ia waringi ia ba engo le fefi mo le aku le nga fa kai kele lava a lo fa ka kalo ma lo le sai ma lo foi fa ku ile ku sa mo ka ia wa le anga ba ka u le ka ku ainga ia wa la ka ku anga iluma ia fa pe fo ia le simako vaenga fa kako vaenga fa fai le fionga le audi le mari ko ya e mese fo ma manu kako vaenga los fo ya malo lo kele malo foi le fa kalo yo kako mau ko avia le pe kako feilo ya ole u ilu mole ko kako fa mo mbenga ya makako kap apala ba o fa ko sa mo kas yo kako malo anga le kako fa mo le ko mo le ko le nga fa kai kele os kuma kai ia me se foi ma malo ka ko ai ia me se foi fa fo ka puai ia o ka ko ai nga support mai fa fo i so se va en o la lang e mo le foi le nga fa tai la usunga siata ia fa pe foi le fionga ia le ia ko ia fa maru lu foi o la foi se lu fa fonga se le ka ka mari i fo se kala ma se ia la ngonga ia fa ma lama ku lang o me umala ia walo i kumano ai mo le aku le nga fa kai kele lava ngia fiafi kusa mar ka ko ma fukanga mare ka ko e winga foi do ofisi e wi an ka kari kari nga karu ofisi ia alma ngai le o le mangingo se mea ia mala malama lo i kumano ia me se fa fonga ka puai o le ka ko akungu ia ave ia ngai kai me fa manguia kwai le sau ki nga e wi le yo ma ia e le nganga maurunga ia fa ia le kua ia le bele lei ia wa fa mo le sa ki nga ia wa fo ia ku mau ia me se foi o sa mo ngai ia fa pe foi ngai ki nga ma ko no se fo ia mo la ko sa ki nga fia ma manguia ai fo ia vi inga ro ka ko makai ia fa manguia foi la sa ki nga ia o rua ia asia kama le ia ko ia manguia kele la sa ki nga ia ke o rua ka maro o wa res fa sa lau kasi ia sa mo ia mal lau lang ia ko ia mele ia ma lo sa kako feiro ai pea kana leila ko mo pea le lo soifua manguia ia war ko kuinga sio kako kako ku ia ai ola ma ua ma le tunga le pule lo office kala inga ya ki malu da pepe ia o se kala le ma le nganga fa lo asiata ma le ya to ngi va inga le pef ma lo fa tai tere lo tato taimi fa tai i lo tali se pia o le ndeye vadoa na talo sanga tuai ina ia mawoso tatou lao ia le o marino au fala ia fa masino leo Samoa e pe o le anava male mo afitaleinga e masani o le sauno ai le sunga le telefono
ia o le aingo le faatuatua i le toe sa mo utasi ia la ua iai le faamasinoga tonu a Samoa i le tofā ma le utaga le ia se mea o vevesi le se mea o ngase la le ua koe saingi le skou milionga anga koru ia anga mua la ua saingi milionga koru anga mua ia tatu mai le tala su mea o voi le mori o le ua fai langi folonga tatu pala lo ia ia alo fatele atu manuia le ia fiafi fa soifo ina ya fa tai ya soifo ia siata me ia tawa manguia le fiafi o makua mangingo ari le fa mara ngari el feipule ole lo plani si me ko karongo ngore wo mamala wa kela ke mi fa sa mai e ka ia nga fisiri fo e ka fisiri ia ale lo mai ange e wo le ko isi ka fisiri o le mea ngā leo kere mamala mai le fo wo vai aku article e kusi mai letter to the editor fa mai ka kau leo o aso leo e o ai de kusi le nga va ko mori mau le o mafainga su o angi si me ku lo le fa fonga mau ala tu no o te fai atu le atu so le o kanga kai wa ia nei ku lo le tangata e tatu alu sa o ia o kanga kai e ka mo fai e fato ilalo le vaenga fa o fai o lo tau mo fai le me moni ma le mi tonu o kanga kange wa fai le me se ma me sa ai wale le fo lunga la kopi pi o ma fale kong o angi so enga ai o nga fenga fa yengi ngai me o le ko ngi leo la minga ko le fa yenga me ile ngupi fa ma isi mausu e ya ko misi e ka o a me leo ko fa ye me o le ko leo a wa ye fa ma ngi fo le wo fa nga se kupe wala ko o mi ali sikima fa ma ngi ala ko leo la me leo fa kulo wa ya ka ke mose upu e faka u pure ama ka pi fa ko le me leo ko fa nga me le la na le no fisili lo na lua o yai fa ma nganga wa le la wa mai kupi la u ko muri kai ka ya la wa mai e mafai o yai langi fa ma wa esele mai yo ka ya la esel fa ka mai ai ama ya esel me fa nga alen to fa fo mai le mangi ngor follow up question o yai langi ko fa mo ngala u fionga sui malu male malau pure sidi o mea ia nga ko fai i o makanga ruenga le afu nga mai ku pe fa nga saudu kad la u ko fa fo yo la u ko ave o fa mo nga pa wa ka nga va ai ko nga mengi o komiki wa ale ma mo komiki o la ko la vo singa le concern le como uma kumalo ai ele o komiki le ma foi mei o fong fo o la tu alalo la va ku sa ku lo wa tu lo tu malo wa o kele o fanga i se ku malo ai fanga kangaka a fa fonga mai o toia le ta u mai suafa le la ko fa me fa e le HPP ma ko va ai fa ngari por keki o la tala sa o le te vatu o te fo to le mama ke no le ka wa a fa fonga wa le maka mai o ke o foi lo le ma ko le mama nga ko ke ngei le milion ngar fast ale ko mai ko fia kanga kam ko fia ngi wari e fua fai se ko me o ya kuila epa pole ha se ko me fai mo resi fai nga paloka par karinga kari sa wanga va ku ya o ko wi mo e poile ke o ke o langa ngi me ioi ora me ele o funka ka fast e ko langa e a pisa ai kanga ka fast le melia pisa le anga o le lako anga vakau o le lako forfolanga ai a fai o mawai singa o mea o ele ngare karikongu o ele HRPP and this is a direct announcement mo o kou langa le fuera sau paroka kou ke alalanga kou ke fai mai e pepelo ele moi waki nga foi karinga ya kou kala eoi alala me la ko boi foi ko fa olo ha kou fua le manguna ki kulo wa sa ra tana le to mar kan foi ka ofisi ko pele ka me fa ko ma se fi kuli mafia le pela ka fi fua eoi o le me mongere le kumaro mongo uma le ala o kaofi o le me mo ala le o te fai atu ai o ke fo ko le mamasuli o la ka inga se ai le ko fa ma le fa ukanga mamalu karu le upu e se o ko kanga ka le aka mo le JPP ia wa tau fo le fai wa kau fo ko ilalo le sui le mo e yara le la fai atu mongia to te se la fia
o le o te pese tu lava mo pese tu lava e le work i sa mo lo fai campaign fa kau fa leanga e le work o le meanga o e le songa i mafuanga nga fai inga i kula epa le songa ma inga nga mafuanga nga fai inga kula epa o le kau fa leanga le la auli ar mari e koa fa leanga ia ai fa leanga inga kaimi o langa kau fa leanga nga pa uai e o ai le akua ele karikongu ile akua o se la kau fa leanga i kamo e ki nga vai aku le menga koko i laro popo ai le la koko o mai fu e faunga oh my good boy my good lady nga ka vai aku o le la o i fu a makanga kaulanga langa makau fa leanga ia o le fa kai o le o kele ai le promotions makoe nga o lo fai kanga ila fionga fai puli o le me mangele wa bella come pio le me wa le fa maong fai puli ia nga a faila sa ko masaro salo sa siri inga ko fiola pe ile masaro salo mare kau make po le me fa nga e fai puli po le me e ha wa pe sa siri inga ola pe le ngambia a o le mela le o to mai luma ia le ala o mangingo mai nga o foi ku lo wisi au kau fa le nga ko kongu la vole o tu lo le ku ma lo le fionga ya mangele kau kalanga wangila la wadi fa maong yo mangele la wadi fa maong yo mangele la wadi fa maong yo langa komiki le la o ko langa mai foi kau vange ilunga anga kasi wangi ia le o makua makira kila fa maong yo fisola o makua makira kila fa maong yo or pulisiti e koe mau ki ngoa koe kula yo fisola o mau ki ngoa foi le koe recommender ko su falia koe fa popo risi pa inga mo ki o mat o foi langa lai fai lai follow muri kai i kai ala o mo ko undermine la ver ngo umar fo ko la ko sui ko komiki o le fa no anga le na ke lo la fa ngo anga le va o le fa ngo anga langa o le pi fodinga mai e ola ya o ko upu kau fai ma le lau ai valea ai si sui le HPP fai a fai o yaingi ku malo o feola le o ko inga mentality le nga ka lo far ko farmer fa kanga o ya le atu moi o makua pule e sear ko fa ia la ku la ko fa maong ia kala ia la weli mongi le valea o isi sui la ko fa maong ia ngano ya o ko ku kanga kang fai ora kala nga le fa maro si au nga le vaku awore pule esea awore pule mai kua la ko fa pa ia ora kala fo ile fa la kele a mo so se ku malo le to moi awore pule esea awale ala ku lo ale ma mea awale ala ku lo ke alu fo mai la nga vale pa i mala fai le sisinga ku lo wa upu ko ia ke umar proklame ai le ole fo vale nga sisinga ko ngu nga sa pa i kali e ngu Ioi. O kau so e kupe ai ke mo salo a fa pe nge sala le msuro fe lo suro fe a ku va ngale fa pe ma ia va ku ko lo fe le o ke mo salo wo ma ngalo nga sala ma o le mele no ma ua tu ai le si ui a pe a fa pe i sa no nga fa pule nga mai ai o le mai ngor ko fa pe mai aya anko kongi le upu aya anko kongi se ka la po se fia o ma ngalo ke lo they were trying to bribe him to say yes, I am guilty, knowing that he is not guilty. Vai ka ko le anga kasi mai ku malo o mai lima sumar kasi. You better be careful ko inga tactic ya wa aku. O le tactic le wa laku mar wa nga messer wa nga le kai ka yori ko nga. Ai nga le limongi. O le tactic le wa aku. Le ala nga fai roedi mongi o laku ami. Wai de o ele o ka o se va fai. Ami HPP. O le ami le wa ko ku e pa mali mongi. O le ami kalepe. Fai ngor me nga. O le ngor pakilea le o makua i ke loi. E va vallo le fionga ile lori ia va ai papu. Demolition party. Ke loi le fa ko le wa sa o le. Vai le sure la o sa vai. Le ngo sa vai nga valo ia. Le kala le lei. O le kengi o le ala kaua. Vai o le mongi o sa nga le fionga le lori ia vai papu. Ia papu.
Lenga sa ngoa ngawa le au aku nga farongo ko ka umel kamalo. Le au lo o mal la ko sa vadinga le ngaku sa fa. O le demolition party. Le ala ele o le HPP ako. Kulo ele o le HPP ako. O le vaenga le nga ku le pa mari mongi ma nga kama pe ya la o la ko sui. O le vaenga de demolition. La ila por que mingi. Ya. Ale wo mai fa nga ku le ami. Ami HRPP. Kau se me fa peso. Awal maka kikil. Ami HRPP. Ya. Lelea reitai sa mo mai le fale le si ami. O sai lelea kwa la reitai sa mo mai le alo fa ko nga arkai ka yo le ami. Se vai ngari. Ai lelea kula reita mo mai I vai lele. A ko sila le fale forward fai pule ala ari pakai ku pai lunga. Kamilo ila drone ma mo kama I ropet fo ngade mo kama kai fawi sa va so va. To sila mai sa mo. Fai pule le pai, fai vai. Fai pule le ari ku pai lunga ari paka. Ia fa ko. Leva nga fa auru lunga so vai le fa fa pia. Thanks to the milionga kala, le minga la kala fa lo kile. Va. O le fale nga le nga Kamilo ko ila drone ka pu e mai. La arwa ku mai runga fale mala wanele se sikangaka. Nga ile HRPP, nga CEO, mo fa nga ruenga le le malo ele ai mangi me fa pe nga. Ai. Boile le uko po. Ale wa kuku mai kofi malu ko milionga ko sisira mai. Ya, la mangu vai loa mau kongia. A fai o fale kongu le ko poro ke kima male uki o menga evak. Ya o kele lo ye o menga au mai e oi. O fale nga e wa fawor ko oi. O ko va vai. Maka ukia. Maka ukia. O leo makarakala I fa mai o le poro ke ki leanga. Oh my good boy. Wakago, ai sila nture atau. Ya, uma farika ko kau nga fale lunga I. Fai nga fale. Ko ke palo ka mai lea who's got the best house. Sao le ya. Ya. Ai li fai palo ka. Ya. Ka ke fai ka nga fale. Ora batuma. La po uma fale. Ora I fale lea. Fai pule. Fale lea le wa vakul fakekainga. O le foi I fale lai mo le wa I. E ia I fale lai vai kele le wa I. Peongo fale u ka mai. La fa ka nga fale. Ia pikefu. O fo ia o ele awange e fa pe e ke le vaenga le wa fa ka fesi. E ke sao mai o le fo o sao I lo fale. Ele ngakala ile amai ngor fale. Ai amai makua pakakua ile amai ngor fale. Makua mi fo ino pisa mo no fa yatu. O le nga ya ke a ul summary or kupe a ko fa ngangor pro ke ke milionga le longa duari pakai ku pai lu. Ai nga lua te ia ona ua ese isi vaenga o le different proclame le anga ngalo makua ya so la to be continue o wanga ngalo lo fionga vai puli ele ai ele o kangua o le ai ele ngo va isi la kuri aka wor pai me ko pa yo va isi la o mere la ka o ye ele le mangingo la kungu o ai au ele au no ia o ai au le alo lofa ia wangi ko ku mai awalavangi ko mai mo esko kai mi ko paro kai. Yes. Ka ko se por sia ko nga ka po mai ka pa ko vai o ka. La galera per ka vanga fa. Na yo o ko levo de talo atu. La per ka vanga fa. A fai ke si la ku o fo ko sa po ai. You know ele o fa ku fa piko mangu ya kasi. Yo. Iyo le anga o le fisiling o merkasi. Ai se anga le ku o fa fo ka fa le fo ka fa ko kai mi. Ele fez pro que. Ele fez pro que milionga. Com ninguém cai, sei lá, los furos, mas furos. Ele com o ele fale. Ele com fale cai milionga fa. Wa ko sila la ka ko ye. O ngai va ngai. O ngai va ngai le atawa. Le la o le ata sia. Ya preciso vai ya ku nga fale Ai mara tu mai foi. Ole pro que queria. Kasi dai ku malo ele fakau ele fa nga ya supermarket ya foi. Ya we hardware isamo. Ava ku fa for la ko container. Milionga.
o ka kui fafo fai pule ia wai loa la pe ala ukara le fa so 1 + 1 = 2 ele fa pe 1 + 1 wa vai ku de al ma fo anga ki rol ma fo anga le o ka koi contain ai alenga mo musu ka o ka mai tulo ele ko fa nga ile SMI fa nga a di ki fa nga pai mala fai ai mai fa fola nga manga ia fa fola ko ma me ai le manga o fa la ko contain ia lo ai lo ri kumaro a foi fa tole tele e o ai na mau mai lau o la va nga tulo o le HRPP na ta u mai dia e ka kana container ai fa sa nga live sis fa mai la ngo ia inga Baro. Ya, oleh matu, oleh dua kule la koi ka kupur kalame. Ya, me mesi maisi ai me mesi aku ita. Oi mesi mo po ye ba. Saro ka o mosca la po ye. Mau parla ki. Amaya aku. Aku vai. Sorry. Ya. E te sila fiali e tau. Ai anga au mai ngisi cases ka kia koe sue. O le vanga ka. Wa le vanga mau wale ka. Le vanga mau. O le anoa i o nei mau. E au datu wa ai atu le mele o iai. E kusa. A whawhonga mai le maro le turu. Ka kala le avanoa. A mwhaina sendi ali a tau a pese. O le mele utumati whai atu ai. O le fact. Yeah. Ioi. O fa mau nga alo ia ai fa pe fu le o mea just to hear say ya fa maruru atula ele ai fa mau nianga ya e mo mia ka ko ele va kulunga e loa ele ku malo po ai ko sui ala ko ki paro kai nga po ongi sui nga o mai onga o le fianga ngofo ni fare ki kele po o sui nga o mai e o mai maka vale papa o ai fo widi e ila ofisiri mari e fia fai atu o mana tua fai ofisiri le atua ona o toe fo ia la utala ile me fo ile nga isa ngoma I know tatele te fia ta wali no tu stala but olanga news le sa au mai na surface mai fa mai ole me mong ia mai le amakanga e fa fai puli mangkua le meleng fa mai le ka o mai fai puli fa mai o le mea mongi ia ia ka sawa fa fai puli ola fesi ai a fai fo fa fonga mai o ai la fai puli le le nano fai atu e la vea le atali ia i tu au maritino e la vea ele i kuse fast e la vea ele i kur fast o lai ke a teika kuila epa ola ia male ala ile puli wa olanga executive nga olanga puli nga filifili so ela vela ele i loa pe ku se vai ele kulo le fionga ya vai ele i lo foi pe ku fe puli ha i kulo olanga leo ke kango e tau mate atu le fale ka o wa la mo ki ngoni mongi e o ke lo forsunga la au del mari ko les ma fuai ngo so enga leo so ya ula ye peila o le lua nga la pe ka faro si o fea la le fa fai puli ale le ngi fai puli ia ora o fasi di warang orga ka sa fu ya ka o sa fu ya sa ngo sa le ai wa melanga ke o ka ki so ro i mele ele ko le fa skaminga o fea la le sa o fai puli fa e o vai la le ke le o fa le ko le pilo ya o ka mi sa o ka mi ai ka se si pa po vi ka ao ka se si le il fingalo kule pa le o fa ali ele fam singili o fa longo ai fam singili matua ia walu moko ko inga sole o tai au le fa lo tene vanga le ai o makua ele fo o le fo ko fa langa mele ya si makiva o ko fa fo personal attack and a direct attack o ke fa ko le ma fa ma le ko ese si ko al mele le o pilas mo runga nge ka ko malo e ka ke fa lo ya ko inga sole ko le ma se fa lo sole o pe ya yo ka ma ka uma ke va ya ke ngier ka ma ro mo kwa le ma fa le ko inga ka al me piko ileanga sole o la ufa kanga ne ki lo
ia tau e nanu fa tu fatang ai foi la a fa ia kako kala ia si fa kula fa ga yin ka fa kako kala ia kalasa kulo fa singo ia kalasa leanga a o kango oko mai le moe o le sa ile akula e fa la kaio na o ke manga fa runga le audio ki le manga play for runga folding o le va nga ye le karango ko le makanga ai va tu le audio runga ai si silangi ole melanga me ole sa nonga na me fa mai ele ka kausa kaunga sau se fa singo palangi e fai leanga e ile direct interest conflict of interest direct well vested interest conflict of interest ole mela lo ke ai nga ka ko fa ya ku nge ile mele ku lo wa le fionga ya tala salanga le ko ya fia langa e semila mar mere wa mai ku le pa alenka ko pisa ku nge e lo ku fa kasi limongi mar fa masingo le ai ke e mai ai ka fa la mai ma ka ma par minge va ku ka ku sa e va ku a bisa ale la ku fa ku le ele se pisa ela na do fa ku o ma ku fa wa ora ka se ka ma war fa mani no ka ya o nga ele sa ko inga nge ia mo le fusang pa ka nga o le fa mo le o ka ya o ka ya le su mai sa ko inga ka ya ta ka ko inga ya sa fusang ka le ka o o le si va nga fa u na 2 minuti le me fa tu pu mana tu ai ka fa la ke le ka ya o le si va nga wa lo so nga le ya ka wo o le su nga le ro va ko lu le ua mafuaiga ave le fase aku le pa malanga vaenga ina ua palota le speaker ai sila mai o le lua vai kolu o ai ku malo yesu e lua vai kolu o lima kasi fa popo i marko lua o mele ko le fai lo fsidi wa ngalon ka fsidi pi mara lua vai kolu fai pule le lua vai kolo fai pule ale lua vai kolo e kumalo longo inga la fai pule au fia ile ngoinga lima sofia lima kolo longo inga la o la ela ve ai malea male speaker o fia langi me asu ele le lua vai kolo ela ve me fai kaungo kanga ai fa sang paro o e kaungo mai o le lima kasi le lima kolo o lima lua sa kauna ngali malua a faisi me uli makolu a faisi me uli makolu a faisi me uli makolu a ua nofo ne metoe mafofau ok le kaulangi lima kasi ku malo a fai o lua vai kolu lima kasi ia podea a fai foi la o fai le lua vai kolu o fesili la a fai e o ikangaka e lima kolu o e lima kolu fofi kalai o le ala account fa sale le anga kolu ile lua vai kolu ai a fai paro ka fa me fasa a fola nga wa ya ka pa ile o le la vanga ilo ku le pa lang ku sa malang kala leng fai ko wa e fai inga la ko la forme o la vanga ilo ai se la me lenga sa ele il fonga fam sing sidi a le fai fai unga fam sing sidi ala wa sa fam sing sidi se la fai nga ki ro fa me mo ke ni nga me nga fa le a te ora se fiel to ina o me to fa me mo ke mi o fa mai mau kaimi ai o le mana o fo ile le e tauta o mai tangata le leanga o si fa Sing City yoe so menga mata o muli o tele tangata o le fa kari va angpo ngor ko fa kari va angpo o mo kinga le ai kapisa soro ka ka va masoli ora e par kala sa mo e o foi ma ko inga so ola par kala sa mo fo mai o yu la ye na le free visa mo ngisila so mai ola fa ya mai ola ya ki rola o me ngo ronga la ngo usavali ko fa mai ka ki ro le fe ka wi ma le fai pure fa audio ringa le o fangori inga sa le fa di agapo ya o fa ko hai eu que ele vai se la kama fa sala la kama stui mai nga ko fu mai masa ko fu eu que ele lo ala nga ma fika ya ma ke fa ka lo fa mareuso ya fa pe nga saula nga usa vale ko que ele lo ya o tele lo pe fa pe o le ngo mo kala ro wingi ai ka ngo mai la fa mo la par kala la ile free visa ya sa mo mangi usila ya you right o sa no le o to fa to le leina fa de sa ile linga
ele ai ngi me ka o ngi free visa nga pa wana me le tupu ya Julai le wa vatu ai o le visa fo ile a mawalo a palailo visa ka fao ya Julai e maua atu a mata ya Julai ona maua me tau o le multiple visa ia o le lai o ngalai ka o le me e lua tau sanga o le lua kau sanga ai nga o le sap nga o le ongo fo i masinga ke sau ke ngofo ai mai koe fo pe ar moti cosa fore ko faris e ka pe foi ngol bisa leo i Australia a palai e mai o lu ka sanga e pe ko pe fa fo ai se free bisa fore fa pe nga nga aka ko ka o le upu free no go wingo o free fa solo ka pe mere fa aru sai al mele ke a palai nga mai la ele o fa ka nga ya o ko nga kaimi e fa nga fa ro ai maninoa vai from the 6th July 2025 mai le aso ngo Julai o ko sanga ngai do people from Pacific Islands longo winga le nga Samoa o tangata mai le Pacifica po atumoto le Pacifica Forum countries granted a visitor visa will be able to visit New Zealand multiple times within a 24-month period. They will be able to stay in New Zealand for a total of up to 6 months. Ngale pa wahare ole hai haru ke mingi asa war multiple visa le saru ke mingi be ka ser kausanga em fayanga ngo fo moreo ngo masinga ngai le a koe apalai e extend mai la pa up to 9 months ka lo langa koe fo isa moa e koe sa boy fui la ia so instead la ole se fulu lua le sa ye masinga le la lu fu fa masinga lo winga lu so mo fa meni no ngana na ta do mo manu la tu le tu fasili mai ai ye le me ka o furu visa e ke apalai e free pa grant mai lo visa ai rua kausanga ai ngau le ngo masing awala nga ngo folo ngai wa sa vo ile o le upule tamu fai avoid le atua le nga o tatu wa nga le o le fa mangingo ile ku la nga vakulo ya o fa pe ke sa wo wa sa o lokol me ka o free visa ai ke li lo wa over pe over masing ai ke ngo fo mo fa le kainga mo fa kainga ai alu passport Samoa il Pacific. That's a free visa. Yes. It is a visa. Alu passport Samoa i Australia. E apalai la visa. Nga mai la ele luka usanga. Ai fa mai ai. Au ngi sia ku kolma singa ki fa. E ke sa fa. E ke ufo. Ai singa nga menga lu. Ai ma fa inga e ka ngoi apalai le extension. E o foi la visa ia. E ke sau ingei moleono masina. Ma fa inga apalai le extension up to 3 months. Longo winga la to le iva masinga. Ia ka welanga koe foi Samoa. E ka sia vai aso, ia po aso e koe sa wela ia. E fa ngala ia multiple entry. E sa lo kwa aru sau por me orki ngai ngo ka kongi o pases. O mar programa le va via fi. Ta wa runga programa per te ia. Ia le to isi me mis. Ne ai o. Ka ko ka ya. Fai ta ya. Te masani dal fa asia te mli atawa. O tatu fasi silanga nei fa mo mole amisa nga va ko ngo ka ko no te sia fa mo mole lava o Hawaii ia to fa mana tu atu li tatu li sitala le o no vai fa un vai aso le nei mo tatu Hawaii aso ono o me ta le lima i le afiafi no fonga ono sumarfitu o Waialua Beach Road Waialua fa mole utangia mai el tatu ainga po le tafale inai Hawaii ia o le tatu feilo inga le na ma le committee ta u lava ia tatu u malava fia join fia le stala ainga o fatu tu ile tu sa mo tasi fa mole ia o le na u tu ina tu lunga o lo i fo numero lunga e ma fai on fa so tai ia se ni al fa slanga ele tai fono fata matafala au la auli utupo ia o le fionga peseta ese peseta o le sui te fono ia mai se o le sunga le fele utusi ia Eloisa tia ia nisina o tatu fasisilanga mai i tatu matafali o le isi tatu fasisilanga o le fasisilanga mai lo i Hawke's Bay supporters po le fast ainga supporters i Hawke's Bay na utu na tulunga le afaya le tatu fono ile aso na ia so se fulu fa ingo fo nei vai aso ile holo katoliko valuta si fitu Gordon Road Raweka Hastings. Ele tu la far fiafi
o le a talanoi nai le tātou le stala manisi o mata upu mosi o tātou ainga whaia I lava ma whaaloalo whaaftai te lava te whono ma le laulau. Nei se tātou whasisilanga mai le tātou ainga o le whaatuatua ma tā whale I Victoria ainga. Ia, o le a whaia fo I le tātou whilo inga po le whono tele wha le masina a le Victoria Fast ainga I le aso se furu ma le fitu me lua wherua sumara lima e ka walu wha mau mau le alo tātou whasisilanga nei. O le taimi o le sfuma le tasi le tai au I le tolu le a fiafi. No whanga o le tātou address. Is it Ellen or Bellin? Bellin Place. 15 Fenwick Street I Brownswick, Victoria. O le a whaiai ma le tātou le stala ia na utu ina tula veilunga ia na ia tātou whaalinga le nā wha mole mole utangia mai e tātou matawhali te tasi. Ia, to e watu le restala a Utah, pei ona whailo atu e le fionga di te whono po le presteine ia me se foi o le whaatama na utu ina tu lunga no fuanga o taimi ia e me se foi o se leni ia matulanga uma whaatino ino le stala. O au kilani tātou au kilani, ia, o le tātou whasisilanga masani lava o le atu whaia foi ia le tātou le sitala ia matulanga e masani ai I le Oats Club o tau aso sumar valu o melo a whelua sifuru mare lima wha moe moe la tātou whiro iai le aso I le alofa o le tātou tapa au le langi ia o le a wha mautu mai foi ma tātou tusi lulu ma le nganga wha alo alo sainia e le whailau tusi te vanga lau niu tau lunga leo le porokalame ia e mamoli atu le whaafitai te le lava I wo mapaanga uma I la tau lunga o le tātou porokalame na anga le leifo isi a mātou whaausi. Ia, mamoli mai ma whailo mai le sunga le whaafengainga pasta whata waita ma le whalitua Melody ma le au kirikiti ia, kapteni fiu tala le leipaunga me se fo junior ia ma le totele o le mātou au le Strong Tower ia me se fo le teu loa le sunga ia Steven tangalo manase ia le nganga whaafete le tu sol tūlanga no sua le whaausi. Lua fei pu whaausi. O male. Maka ukia. Ia le na matu o alu koe kufa kua I ma whaausi. Nau o mai an na whilitai au. Ia ma whaau matua I na ia matu ta mamati na matutu. O kose sila mai la Strong Tower. O I le nga walu ave umalo ia I wha me alofa. Walu whaila u taulanga lea. Whaakau ma ipu whaausi inga koko e lua sifuru. Ai waru loa vili le tō whāteli ai le unmuenga ma le tātou asa o na kiliva loa lea whitalainga I a tele ai ma le whionga le tōtoli I a tofi lau le whaausi e wha mai le mai akaia mai le saungoanga a tele ai asiata au te whai atu o ke aruaku o ke urufale aku ma ke oku o lai tau o tonai tina matama nga o nga ka ua kuare wha ausi pei o Yesu la ua koe a whea whio ai ua koe tu la I mai moenga aftai tina ya lu isa la whaitele mai nei o tina nei matama lea lea ua whamunio ina mai siksengi lea la yei nei suafa ina au mai nei o le tina ya lu isa e whaasolo I whaata ale lau tako e lau lau atu e nei suafa o le tina le wailunga screen le taimin lei o isa le ataua manono uta vai ele aka wale mai ro poso anti ale kero ilo o le sitina le se ku forunga le sia ka fa mo le misa ia ngai mo ngalofa o le tina le o le tina ya lu isale la faitele mai ne yafu o le si tina le pe ofure nai kila mo ana misa pe va se sila tu ai le ale va ko ngai ia o le tina ia talafua o telefua mai le usoli lea ai sisila ia nga kufa ia ato ina ia le sila lea ia ka male o fulang mumu ia wa ia ku ka mo masta me ia o kere o maua la so fosa ko inga lea ia ale ia o le si
o le tamā e suafa ia i la lio wati kalolo la e fusi mai kamare pi e fusi se skafu le ua koinga ia male no no o nisi o la ta o to la to moenga ia le wa va tuilunga o ila le na fasi fo iai ia le tatou fa au si me i vaenga na te toi ia e makau kia la kaila ia ole na mo le toi fa malo le sunga le fa fenga inga ia me sol tatou au le strong tower ia ma le tatou fa au si mai al proclame le fiafi anga le mai le tua tatou fila ile sotaia o sia table e tau so i fo me manuia